ba ile mathata maima. Ke tšesewa ka sengwanesho ke go tamiše semmušo ke go amogele lenanegong la pitšeng tše kgolo gona fa go motse community radio ebile ke bontšhe gore mohlho mongwe ke a tshepa ebile ke a dumela gore go tloga malobeng ka labobedi mola ra kopana ra kgaoganago dilo di sa apere tshiamo mongaka modimo le badimo ba sa golotile ba sa go šireleditše go fihla ebile re kgonne go kopana gape le kgono o tlo o tswela pele go thuša ba bangwe go swana le bao ba thušitšeng moragonyana fale gomme ke no tla gona ka mo go wena ka fao mongaka ka go fa lekopelwana leo ke moka wa atamiša babogedi le batheeletše prof. Maubane ga ke go tame ke leboge Theresho go tloga malobeng ge re bonana ka labobedi ga se be ra bona molato re le baga moroka dilo di sa ime gabotse re a leboga malome ka kapa aga ga ke tamiše magoši a gaborena ke bue ke tamiše batheeletši ka moka ba kgašo ya gaborena ke bue ke dumediše baruti ba porofeta mangaka ke dumediše ka Facebook ka dikgokaganyong tša leago ke dumediše balli ba batlile go fa koko ke ya go dumediša motswadi aka le kae koko kgotso ga e bele batho ka moka age koko ke mang wa ga mang koko ke Elizabeth Tema koko ke Elizabeth Tema o tswa kae gae koko tša lefaseng la Falbanka o tswa ka lefaseng la Falbanka o tsamaya le sesi Shwena sesi ke mang ka leina keletso wa ga Tema alright ba gešo ba ga Tema pitšeng tše kgolo re šoma ka tsela ye re tlo thoma ka go theeletša malome ka kapa o tla lefa melao ya kgašo and then la kgona go tseba le gore tshepedišo e tlo ba ka mokgwa mohutamang a kere ya o ka no tšotšola gannyane seswi nkgomotše ngwana ge ka ba ga se ngwana wa go tšhaba batho o ka mo swariša ba lebaleng ka mola reception ka fa le ba go swarela yena ngwanešo ke moka gore re tla re kgone go tswela pele ntle le ditšhitišo ka baka la gore ngwana ga alla o sello sa gage se tsena pelong se tsena maikutlong jwale sello sa ngwana ga se nyakege ngwana ga se wa go lla ga alla dilo ka moka di a ema jwale re tla re palela ke go šoma ka baka la gore re tla be re kwa bohloko ka baka la sello sa ngwana koko kana ke ba ga Tema kana le ile ke lena mang koko ke nna Ramadimetše le la Elizabeth ke la bua magweng ya le gona mara ba ntheile ke sa lo monnyane ba ke nna Elizabeth ke thwa ke mmamogolo wa ka mara le la Ramadimetše ke la ke boa ko basading jwale se reto o mang koko Mahlako banna Mahlako a hlabiro Mahlako wa ngwato o Mahlako wa ngwaga jwale koko le tseba sereto sa ga Tema awa gannyane ke a se tseba gannyane o Mahlako wa ngwato banna ya no koko re a leboga man re a leboga koko ebile re leboga le gore ka gare ga ditlaišego tša bophelo modimo o kgonne go lefa maatla la a kgona go emelela ba bantši a ga ba kgone go emelela
malwetse a ba oketsega mebeleng, mathata a oketsega maphelong. Ba bangwe ba hloka thuso ba felletša ebile ba re šia lefaseng la ka kwano. Jwale re leboga kudu ge modimo a le kwetse bohloko, a le emelliša, a lefa maatla a gore le fitlheng ka mo a pitšeng tše kgolo ka fa. Le fihlile ke Ngaka Mremi, nna ke nna ka Kapa. Ngaka Mremi mo go tla go kwa ditlaišego tša ka lapeng. Nkore kgatšedi ka o tla tšea nakonyana ka fale, ga gone molato mma gore na ka mo diphapošeng kgašo ka mo re kgopela gore sellathekeng se be silent. Sa bobedi re kgopela gore re seke ra bitša maina a dingaka, dikereke le baprofeta ka maina mo moyeng. Le ge e ka ba mohlomongwe le late kgwetša le ile ka kua ga Ngaka Mremi, le kgono leno ba gore wa raya ga Ngaka Tsoko, e tla ba Ngaka Mremi ge re tšwa ka mo diphapošeng kgašo. Ko kwa gore na sealemoya ga senya ke mahlapa, re seke ra ntšha mantšo ao a lomelago, re thekgeng polelo, re hlompheng polelo, re e apešeng. Se sengwe gape koko re kgopela nnete fela tafoleng, ditaba tša lena le dialeng le bolela nnete fela. Se sengwe gape re kgopela re dipotšišo di arabi go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona. Sa mafelelo dilo tše le di bonang mo ke di-camera le ge ke bona o ka ra o nape o bona gabotse. A ke bone total. Le nna o mpone. A ke go bone ebile mabona a mphahla ke bone. A no kena ka mo mahlong a ke bone. Gane ke no kwa bose ka letša ka gana o mpone. Aowa ke no go utlwa fela le ge ke le ga ke theditše wena. Oya Ka nnete. Re a leboga koko. Thank you. Nnete fela tafoleng motswadi yaka, re mo radiong re theeleditše ke batho, re bogetše ke batho. Dilo tše tša go bogela tše ke tša go no dira gore dilo ka moka ka tšona koko tše o tlang go di bolela ka moki, batho ba se ka etle ba di tšhentšha kua gae ba re gape re mo kwele o boletše so le so, e le gore ga wa bolela jwalo. Maikemišetšo a bona ko go nyaka go gološa le ba geno, maikemišetšo a bona ko go nyaka go gološa le baagišane ba gago, maikemišetšo a bona ke go no nyaka go nyenyefatša bona. Jwale dilo tše ka moka ga tšona koko di swere bohlatse ba gore motho a se ka go tsentšha mantšo ka ganong. Ge motho a ra wa mara ke mo kwele o rile so, o mongwe a re a re ntšheng tša go bogela re bogeleng re mokweng. E napile ba kwa gore wa koko tema a seng ka bola dilo tše lena di bolelago, koko o no o boletše sele. Jwale ka gore yalo re a leboga koko, ga gone molato. Ke tlo bapala setsopolwana mo koko, ge ke fetša go bapala setsopolwana ke moka le tseneng ditabeng, le re feng ditaba tša lena ka moka ga tšona tše e leng gore di a letlaiša ka kua gae. Aga nkeke maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga re a leboga koko le ka tsena ditabeng. Ke a leboga, ka dumediša malome ka Kapa le lena Ntate Mremi, aga le batheeletši botlhe ba Motse Community Radio. Nna ke nna gore amadimetša tema mo ke tlile ka sello ke kgopetše ngwana ka re ngwana ke ge ke tlhagelela ke le ko kerekeng Tsoko, ga tlhagelela ka ya kerekeng e ke fihla ko kerekeng, modimo wa ka ko kerekeng yeo ya ka yeo modimo a ntšea mpotša re ngwana ka motse ola o wa ga ore ke motse wa mang, ke re ke motse wa ga Tema, be ke ne mokgala be ke nna le yena ba re motse o wa gang o reng kwa ga Tema o rena badimo ba gago ba re go botše mangolo ya gago a re go botše gore o tšwe ka mo lapeng leo se ka ba ipotša gore o tsamayong ya ka stene ka maoto a gago. Ka nnete ke nna o ke tlogile ka ya ko ba re gomme go kry-ile stene seo o nyake kristene wa ge mokhukhu o dire, o nyake pudi, o apeye majwala, o dire gomme o phasetse lapa le o le bolele gore lapa le ke la mme, ke la gešo, a se lapa la gago. Mo ke leng teng ka dira ka nnete, ke dirile taba mohuto, ka dira seo, ka dira mokhukhu la ka tsamaya ka nyaka pudi, ka apea majwala, ka bitša
ba setšhaba bana besho family ya ka sanka ya e nngwe le nngwe e tlang e tlebe wena o iamogelang ka mogae lapa le e o lebitse gore ke la geno ke nnete ke dirile ka ona mokgo papa ka mogala be nna a sa phela a se kgala a tlhokofetse papaka ka mmolella ka re ntate gomme ke irile so ka mokgo ba nthumileng ka teng badimo a re ngwanaka wena o mosadi a wa tshwanela go dira lapa gore o direla mmago nna ke tla o dira lapa a sanka dira lapa le la tate a gana ke re tla o tlo mphasetse ka mogae ka lebaka la gore ba re ke phase lapa le ke dire so ke nyakile pudi ba re ba mpontšha pudi ba re pudi e brown shi yona ka nnete ka reka pudi e brown eo ka tla le yona ka tla fihla ka dira tate a gana go tlo ntirela ka no dira fela mara dilo tsela di apala badimo ba tlogile ba ile ko go yena ba fihla ba motshwara ba monatla ka ba seno mmeta a bo a tla go nna re ngwana ka ke kgopela tshwarelo gomme shedi tša bone nna ke re a reka pudi ela gape a boa tla phasa ka mogae dilo di a ntokela go no re morago mola mo ke leng teng seno dira dilo tšeo tša mohuto o ke feditše go a jika gape ke thoma go sokola ga ke robale bošigo ke a dira ke a sokola maribišiši ona a fihla mo go nna kore a ntshwariša digateledi ke re ke robetse ba mphetole swa ke tsore ke phetola ke motho re ke phetola ke lona le ribishile le mphetle letsogo ba nna ba nkgate ka magetleng ba ntlhabe ka dinala ke go bale ka dinala ka magetleng ke tsamaye ke re ke ya kae ke tswa ke ya pleke gape ke no tsamaya ke gashiwa ka disanta ka mahlong ke tsamaya ke nna ola ke a subella ke a boa ke tlo dula ka mo ke mpempa ke ge ba tlo nteboga ba badimo ba re tlo romela batho ko go wena o ba amogele batho ba tlo tlang ka gona ke sa tse gore batho ba romelang ke bang gane go tla batho ba tlo kagela RTP ka re mayo ge ba itla ka kwa ka re RTP ga ke nyake ka re tlo mpallisha go aga ba re RTP re nyaka go agela ka gangwe rata o se ra re fe pasa re fe certificate sa ngwano ka nnete ka baka tšea dilo tše ene ke gana ba re tšea dilo tše morago ga moo ke go betse ke tlile ka tla bethwa nna le bošigo ke robetse ke sa tse gore ke bethwa ke go tlhagelela le dithapo tše telele mo mahlong a ka thapo ela e tlhagelela mo mahlong a ka ke fihla ke tshwara thapo ela ke a e goga ba ntshwarešitše segateledi ngwene ke goga thapo ela ke alwa thapo ela ke ntse ke e goga thapo e ke e telele ya gore le gore e feletše ka ke ile ka kalapa ka e tlogela thapo ela e na le seaka ko pele se akile se irile so ka simolola ka re marapila empa ge ke seno tlogela thapo ela ka phafoga ke thoma go simolola ke tshwara ke boroko gape ke tshwara ke boroko gape go tla motho o kena ka lefestere o fihla a mpetha ka mofase ga maoto ka mpang ene ke a fiwa ka boa ka tla tsoga gape ka re marapila ka khunama ka rapela ka re mara sonwanye ke e bonang ka mo ke maribišiši ona a namela godimo gaka a dira mehlolo ga ke a bone mara ke a utlwa nnete ge le tloga godimo gaka le a fofa le a lla ke lela le a tsamaya ke gona ke a phafoga mara nako le nako ke no dula ke sokola ka mo ke ditšhita dingaka ngwano ga loke le yena shu o tshwenya ke di-asthma ba re sela a ija nama kgogo wa sokola ebile sela a thoma a ima last year ga a thoma a belega ngwano laka o no nna a bona ditšhita dingaka tšatši le modimo ke ditšhita dingane ano nna ka re mahlo ga a bone a ke kgone o di bona ke no ntse a mpotsa re mama gape ditšhita dingaka šedi tsona ditšhita dingaka ka nakong ba di bolaya ka nakong a ke tse gore ba di tšhabile di a iphitlha mara sele mo a leng teng mo gona ano matšatšinyana ke motlwane re kukare maybe di iphitlhile kare go sa tlhagelela tše kgolo tsela yaanong go tlhagelela tše nnyane ke a boa yaanong ge ke robala mehle le mehle ke lora mošimana gešo ke timeletše ke mošimana gešo wa ntlhatlamang mošimane o sele ke mokina ka 1975 a tsamaya gore nna be ke se teng mo lefaseng la mo ke tlo le botsa nnete ke tsamaile nna ka subelela ka ya mafaseng a ko ntle ke ntse mengwaga ko ka fetša bo 28 years ke le ko mafaseng a ko ntle mafaseng a ka ntle ke Mozambique be ke le pleke ba reng ke Nyembane ke ntse ko 28 years nyempie ge e tlhagelela ko Mozambique ya rena mo le Frelimo e lwele ke le kwa ya ba ya fela ke le kwa lilo di yang kwa Nyembane ke tsamaile le motho wa monnang ka se fihle ne ke nyetswe ko ke ntse ko mengwaga yotlhe yaanong mo gae mo re santse re le ko lefase la ko Rustenburg ge re le ko Rustenburg kwa
yaanong nna re tsamaile re le ko Rustenburg re tloga ko mining ola Ferganogo ka subelela re le group ya banyana mara nna ke tlogile le gore ba o kene ka gae motho wa modimo o ntšhitše bonnyane ka moga gešo yaanong mma ka nthera re ngwana ka ga ke nyake gore o tsamaye o ye kgole ka lebaka la gore plekela ke kgole and maybe nka se tlhole ko go bone gape ke gapeleditše nna ka kwata ka re fok of nna ke a tsamaya ntho e ba mpotšang yona ba mpotša tša bona ke nna ola ka itsamaela ka ikela Mozambique ke rile ke le Mozambique ke sokotše mara ke ntse mengwaganyana nyimpi ge fela ke no simolola yaanong mo ke lala ke sokola ke kitimišwa ke dikgomo ke kitimišwa ke dilomang kore ke tšhaba bošego le mosegare ke re ge ke simolola ke re ke a robala ke bone tsona dilo tše ke no nna ke kitimišwa ke bakgekolo le bakgalabe ke kitima ke ya tlase le tletlolo ke tshela dinoka ke sa ipone gore noka tše ke di tshela jwang ke namela dikota ke nna ola ba nkgoga ka dikota ba ntsamaiša ba ntlogela ka ntlhela ga noka mara ke sa tsebe gore why ke direga ka mokgo mpa ke be ke bone gore o ke malome wa ka malome a ka mobola ke no mmona ntlodisitše noka eo ke tšike ke namele mehlare dikgomo di ntatelele godimo ga mehlare ke fologe ke kitime ke boe ke tšhabe ke re ke a gae ke ile ka tloga ke nna ola ka fetša ge ka tloga ka ya ko thwenyela ko mo Mashishi ka ya Mashishi ka tloga Mashishi ka Maputo ke fitla ka Maputso ka kry-a mmerekonyana ka toga ka fetša ka kry-a di-taxi ka namela ka tla mo Basho ke fitla ko Basho ko Maputo mo police station ba ntšea maphodisa ba mpea ka police station a bona ba ntšea ba nkiša mo pleke ba reng ke quarta squatro ke ge ba tlo ntšea yaanong quarta squatro ba ntšea ba nkiša ko quarta squatro ko mo go traina masole le maphodisa quarta squatro ke ge ke tloga ko yaanong ke namella ba ntšea maphodisa ba nkisa Portagate ka tloga ko Portagate ke ge ke ba ntšea yaanong ba ntahla Portagate ke ge ke tloga ke tsamaya ka ya mo ntho mo ka Matipuerto Bonantsi ke nna ola ka tsamaya ka boa gae ke feditše mo gae ke buile ka 2003 ke re ile mma ka tlhokofetše ka re ge ke le ko ntse ke sokola ba mpotša ba re mo leng teng mo mara ga geno lebitso la gago ba re ga le utlwagale ke sokotša ke nyako go bolela maaka kore ke sokola bošego le mosegare ke sa tetsebe mara ke ile ka kry-a nnete ya gore mo ke leng teng ke be ke kgone go boa ke tle gae ke fitla mo gae ke fitlhile Rustenburg ka kry-a le gore a go sane family a go sane selo ke ipoetse ke tlile mo gae ke ge ke tla mo gae ke fitla mo yaanong abuti wa ka omo a tlo ntšea kwa a ntliša ko ga gage ke ntse le yena nakonyane telele mo ga gage ke ge ke tloga ko ga abuti yaanong ke boela ko Bretse ka go nna ko Bretse ko papa ka sa phela ke ge ke boa yaanong papa re tsa mo nyakela motse ka mo nyakela motse ka boa ka tla dula mo ka ga motse ka dina le papa mola papa ka simololang koba ge ke tšika gape ke boa ke tla ke to nyaka sona stene se ke leng go sona ke agile motse ke re ke motse wa mme yaanong ga gona kutlwano family ya ka ga impone jwale ka motho ka mo ke namelwa ke dilo ke namelwa ke maribiši ke sa tsebe gore go iregang ke a sokola bophelong boaka alright Kuku papa o bo o nyetšwe Mozambique Nyembane and then ke gopela go botšiša gore wena le monna wa gago lenyalo la lena le phethile ba a sanka ra ira lenyalo ko rona o tlantšha magadi fela ko gae alright wena le yena le šegofaditšwe ka bana ba bakae awa ke no re ke no dira thoro e temare tepoše ya feta a sanka ebile a ba motho ka tlaga le yena ke no boa tseleng ke ge ke napile ke ema ka ona mokgwa sanka ka tlilo ke bana le ngwana gape ko go kwele o fa o fetšene ke ka enkeletso ka 20 mang ke 19 o tla ke re 19 ka re le mengwaga e mpalela ka Sesotho yaanong ke sa e kgona pila ke 2010 ka bo 2010 alright quarta squadro o buile ngwaga mang ka 2003 alright lenyalo la gago Koko ba geno be ba la amogela yawa ba ile ba le amogela motswadi a ka o ile a le amogela alright jale ka gore le jile kgomo tša batho le o di lokiša bang
motho o nna le yena ya ke tloga kwa re ile ra le tlo nyaka maele koko Mhm. nako nngwe re go batša ke tše e leng gore re tsene ka gare ga tšona ene ge re fetša re nyaka go ba le tšwelopele re sebe ra di lokiša goba go bušetša kgomo tša batho morago Mhm. o phetse nako e telele ka kua ka madimabe o be o swara empa fela go santse go šegofale go pala Go pala. ditšhegofatšo gore di tle go bua tseleng a kere Mm. mathata a gago koko a kwagala a thomile kgale Mm. ba geno ba lekile go go fa maele gore tlhokomela seo se dirang ba ba feleletša ba amogela gore koko ga nyalwe Mhm. ga re na bothata ba ge motho a nyala ke motho yena a mo ratang Mm. re na gantšha sedimo Mm. ge o le mosadi o ya go dula malapeng a batho go fitlhelela mengwaga e 28 Mm. ke sešupo sa go bontšha gore wena o le mme o tetlemile ene le badimo ba geno o ba laetse gore ge ba go nyaka ba go nyakele faneng e e rileng o tshetse mawatle o tsamaile o buile ka lebaka la diphapano tše di bileng gona ga se wa bua gabotse ba molao ba feleleditše e le gore ba go thuša gore o bo feleletse o fitlha ga geno Mm. taba ke gore magadi a kotsi magadi a kotsi go mosadi o e leng gore o fetogetše bakowe o thoma go dula mo yena a nyakang gona magadi a kgona go hlolola motho malwetši a kgona go hlolola motho gore a hlwaye ke batho a kgona go hlolola motho gore dilo tša gage di senyege ka lebaka la gore o le motho o tetlamagantšhitše le badimo ba ga mokete and then o tšwele ka gore wena le yena le botšane re a le sa ratana and then go thoma go tsoga pako badimong ba genu le ba gabo ene pako yela ge e thoma e tsoga wena o ka se e bone ke batho ba e leng gore ke ba semoya ba ka kgonang go pick-upa gore moo go na le probleme ya badimo ba e leng gore ga ba kwane ba na le dithulano mabapi le tabeng ya gore ba re ngwetši ya rena e kae ene ba ke ba genu ba jile kgomo tša batho and then wena o buile ka mogae ene o bušitše ke dintwa tša monna le mosadi so tlhalo e gona a re e gane but a na tlhalo ya gago o isepedišitše gabotse na tlhalo e jwale ka lenyalo nyala ka segageno ge e le gore monna wa go tshwenya wa go betha wa go gobatša o tlalla wa ya go molao wa hlala semolao mare le segageno nyaka tsela ya ge motho a tladile gore o sepediša dilo tša gage jwang gobane badimo le bona a ba dumele gore batho ba no bethiwa ba no gobatšiwa ba no riwa tše ka moka kere so koko wena ntho e leng gore ke bona bothata bo bogolo kudu mo go yona ke ya mathomo ke taba ya gore tlhalo ya gago ga se wa isepediša gabotse and then gore e sepele gabotse ke ge re ka tšea kgomo tša nyembane ra di bušetša nyembane and then re riang re go ahlogantšha le batho ba le ba ka kua go ra gore a go sane gore ba ka re ge ba etswa le bona ba ba botša gore ngwetši ya bolena sa letšhago leeto la gago la bophelo le buile boima ene go ntšwa le wa bajwa ene o tlile go nna o nyaka gore ke go thuše fela ke swanetše ke go thuše ke go botša nnete a ke nyake go go thuša ke go jaja ka gore kua morago o ile wa ria diphoso tša gore ke nyaka go no go botša gore koko mo go bile phoso and then re e tšea go tloga mo re ya pele so phoso wa mathomo a go kgobokantšhiwe dikgomo tša ko nyembane di boele morago ke bokae e be le tšhelete nyalo be le bo 40 ranta 40 rand ee Alright. ke ne tšhelete a kgale bo ntho ela bo nyetšwe ga mang ko nyembane ga nyasengo be le ba nyembane be le ba ga nyesengo nyasengo nyasengo ya tšea 40 ranta and then e boele morago ga yona and then le passage botše badimo re tšhelete ke ela ya batho o e bušetše morago ga yona e go lokolle o bile ka kua nako e telele ke sho le mašemong a ka kua boa bereka kua gagolo ene ke sho batswadi ba ka kua ba bombom batswale boratswale be ba šitše ba go tseba be ba sa go tsebe
Mmatswale ena nna ntseba mara ra tswala ka mo kereya ke kry-ile ena mmatswale le bo kunyata ba ka fela le bokunyata ke bomanko o moadibo oh o re ke eng kunyata kunyata ke language ka kua o ge le re mogadi bo le re kunyata ke kunyata o ya ene sa bobedi ntho e kgolo e ke tlang gape ka yona maloba mo e segale ka January ke isele ke fihla mo ke nyakana le moshimana geshu wa Ntlhatlama moshimano wa geshu se la timela gale ba re ge mmaka a tlhokofala mmaka o tlhokofetse moshimane ba re ga ba seno boloka mme a tsamaileng o timetse malobanyana mo last year ka bo January ke tlogile le moshimana geshu ka re se ka bolela gore ke mangwana a buti wa ka o ka mo ba ge o ka no ya wa ke tema ko Falpanka nnele o ile nthusha re tlhaga ko re tsamaile re nyaka moshimane go tlile batho ba babedi ba tlhaga ka koloi ba founela ragadi ko kae ka re ke teng mo gae ya re go le teng mo gae ragadi ke tla ko go wena ka nnete o tlile go nna a fihla go nna o fihlile le bontate ba babedi ba tshwere snepe se ne ba se tshwere ba fihla ba mo go nna ba mputsisha ba re na wa mo tseba motho ona ge ke mo lebella motho la ka re mahlo ga a bone ga botse ka re mahlo ka ga a bone mara re ke no zama ke lebellishe pila ge ke lebella ke bone ile moshimana geshu ena Ntlhatlama ba re ke cancel moshimano la geshu gane ko bene o tlhokofetse ko ba re se le ba mothuntšha gale ka re papa ka o mmone ge ba mothuntshitse gore o tlha go moka ko sepetlele ga a mookile ko sepetlele ko o dirile o mookile moka ka re moshimane nna re ge ga ile a bona motho wa tlhagang mo gae a mmolelela re cancela re gae cancele ka go sane ga ba sa tlo mo kry-a mo nna leng teng o tšhabile ga ba a kry-a ke ba bang gape ge ba mmolelela ba re cancela re gae nna tšhaba mehle le mehle nna tšhaba o ile ba kry-a go thuntšhiwa ba re thuntšitšwe ke mapolisa a boa yanong a nna ka kolo mo mmeleng wa gage yanong ka January ke lebetse re ne le ka dikae o tlhokofetse yanong ke ge ba tlo ntšea re tsamaya re ya bo Rankua ke ko nthonyela ba re ke kae ko Montana ra tsamaya ko Montana ra tsamaya re tlhetla re nyaka ko Montana ra skra mo kry-a ra re ko Stibiko le gona ra kena mo mebushareng re tsamaya re nyaka ke rena ba le ra tsamaya thile re be re fihla ba bola wa geshu a founela ko Rankua ba ra wa motho ba reng ke tema shwena re na le yena ka nnete re tlha ko Rankua ngwana geshu a nthusha ra o tšea motho ra o fihla ko ra bona motho ka nnete ra kry-a le gore ke yena moshimana geshu o tlile ka ntho ela yanong ke mmolokile maloba mo ke lora e le gore mo ke leng teng lepokisi la gage le epolotswe le mo ntle le emesong yanong ke ya ko yena ka toro e se gore ke ya fela ka re ke fihla mola ke kry-a le gore lepokisi la gage le epolotswe le eme yanong ke a simolola ke a botsiša ke re mara lepokisi le motho a epolotseng cancele ke mang ke rile ge ke re ka ntlhe letsogo la right ke bona digarafo tse tharo go a tlhagelela mosadi anterare tšea digarafo tše o tsamaye le tšona ko gae ka gana ka ra ke tšea digarafo ke ya le tšona ko kae ka gore di tlo nkimela ka tlogela digarafo tše mo gare ga digarafo tše ka tšea spet garafo mo gare ga tšona ka tsamaya le tšo ka phafoga ke ipona e le gore ke tshwere spet garafo ka re mara why ka tšea digarafo tše ke di tšere jwang a ke tsebe ka re ke ganne yaanong moshimane ga nthobatše mo moyeng wa ka ke no nna ke nagana ke re maybe ga a robala kgotsa o robetse ga ke tsebe ka re moshimane e sele ke mokina ka 1975 go mmona yanong ke mmona nka tšeno a tlhokofetseng yanong ke tla ke bola ke pelo ke re mara pila ga ke tsebe gore go iregang ka re papa ka o rile ga a tlhokofala ba latellanena le papa go tlhokofala ga bona papa ka o rile a setšo a tlhokofala nthare mmetša ka re papa re mara councilor setšo mo utlwelele ka ra setšo ke mo utlwelele a re alright mara papa ka o rile ga a tlhokofala
antera re ngwanaka counsel ke tlo mo kry-a yaanong o tlile ka gae re mo tsere ka tla mmoloka ka mo go nna ene a thuntšhitšwe a na le kolo mo mmeleng wa gage yaanong ga ke tsebe gore ntho ewe empakela mathata ora ke no dula nna ke mo tshwere ka pelo ke balabala ga ke tsebe gore dilo tsa ka na tla nna ke re ke tse ding go bene le yo tsona dinkeme mo moyeng wa ka ka re ke sene wa ka ke sene mothuši mara ke zamile mo ke zamileng teng yaanong ga ke kgone le go ya ko dirapeng ka lebaka la gore ke apala January ka December ka ya ka mthwe ka Good Friday ya ka kgona le go ya ka re ga ke sa bona mo mahlong ene ke re ke tshwara tšheletana eno phatlalla mo matsogong a ka ga gona le ntho e ntokelang yaanong ebile ke tla ke re marino e re le nna ko nyaka thušo jwale ka ba nyakang thušo ba thušega le nna ka matla modimo ke tlo thušega go ka sebe nna ke nnoši ka seke ka thušega so ke kgopela thušo le ka mo lapeng ke tlhakiša le ke bomankgaganyane šiba le ka mo ntlong ya ka go nkga monkgo mongwe mošurušurušuru wa go no dula go nkga kore le go o dutse le gore ke a ja kore le ge motho a tlhagelela a tla o kena ka mo gae o tlhabiwa le ke kgala ka monkgo o leng ka mo jarateng yaka alright a re dire sokoko ne o tshwenya ke ngwaneni wa ileng a thuntšhiwa a fetša a hlokofala le mmoloka kere potšišo ke eng lehu la ngwaneni o ile wa le amogela ke le amogetse ka ra go sane o mongwana mme a leng teng ke nna ke nnoši ke šetšeng ka mo gae a ke sane ausi a ke sane selo ke šetše ka abuti o motee fela eno a le moramoši alright ke nyaka go botšiša potšišo ya gore nako nngwe ge motho a ka robala ra tepotša gore re amogetše gore o robetše ke dilo tše pedi tše di ka dirang gore motho a se ka robala e ka ba go se sepediše poloko ya motho gabotse goba e ka ba bona ba bošego ge e le gore ba tekemišeditše gore mohu a tlhoke go ithobalela ka kgotso mo a le go gona ge motho a etla go lena a le bontšha lebitla la gage e le gore le a epiwa o a bolela mohu a tlo bolela go etša nna ge ke bolela go swana le wena o tla go wena ka dipono ka ditoro a go bontšha gore go ne se seng mola ke leng gona ga se sepele gabotse ge re nyakolla taba ya gore motho o robetše jwang potšišo ya mathomo re botšiša gore o robaletše kae moya wa gagela mafelelo o feletše kae ko rankua ko sepetlele o laeletše ke mang be ke ne tema o rile o bole mo laeletše e lego abuti age awa ke yena o bo kene a rileng ko Falpanka o ngwana abuti o a le mo la mo tseba le lena wa tseba nako nngwe koko re fela re ria diphošo ka lebaka la gore ge lehu le hlaga o kry-a nako nngwe ba bangwe ba sa fihlelele go ya kowe goba nako nngwe go ne manganga ka gae go na le batho ba maleba ba e leng gore ba lebane le go laelela mohu a se motho mang kapa mang wa ka laelelang mohu a tsamaya rakgadi le malome ba botlhokwa kudu mabapi le tabeng ya tsela ya go laelela motho ga a fetša go robala re tlatle re nyaka ka ditaola ra e bona gore sello sa gage ke eng fela mohuo o na le sello ene a go le mo a ka llelang gona ntle le gore a llele go bana ba mmage mohu ga a robetše ka go bolaiwa re swantše re nyake go tseba gore na why ba be ba mo thuntšhitše o dirileng ka mokgwa ke utlwileng ka teng o re ba re ka mo nna le ka teng nna le ka mo mmereko mo polaseng ya berekang go yona go tlhageletše bašimane ba kitima maphodisa ba ba mathisa
ba tsamaile baphodisa le ba rile ga ba fitlha mo go yena ba mmona a eme ko polaseng ba simolola ba mo šupa ka setunya ba mo thuntšha yaanong se le go nna kolo mo godimo ga mmele a gage a sanka ya kgona go ntšhiwa le ko sepetlele sa go rankua ka re ge ke botsiša ngwana gage o rile nna ntse a santse gore a tshwanetse gore a ye ko sepetlele ba yo mo operata ko leo ela yaanong ebile o tlhokofetse senke ba mo operate batho bao ba teng ba ebile se le ba ntšhabela ka re ke ba shweshwe ba ko o tšhabetse ke bomankoko bona ba mosadi o nna le yena ko a senke ke mmone le ka matlho ka ge re rwala kaloši kwa go tlile ngwana gage wa mošimane a re ba re ke Mandela ke yena a tlileng kwa a bana le rena ka re yena re mmone mo banna pleke ba re ke plastic view anong alright taba ya oki a re tlogele ke tlo go thuša ka yena ke tlo leka ka maatla ke bone gore nka le lebelelela gore bothata ba gage ba gore o bone bitla la gage le epiwa ke eng ka gore nnete batho ba bangwe mabitla bona a epiwa taba mabitla e botlhokwa ene e nyaka go tlhokomela ka gore go na le batho ba ba ipang mabitla a bona so koko wena o foufaditše ke eng ke rile ke tsamaya ke ya Bleke ge ke jika mo khoneng so ka gašiwa ke santa la ntlha santela se le nkgaša gona mo yaanong ga ke tsebe gore ke tla re ke santa kgotsa keng ka re mahlo a ka šiaone se le go sengwe go nontse gore koyo ka mogare ga mahlo ka nako ngwe o ka re ke dišo tše ntši o ka re mo ke leng ke na le sekaku ka mogare ga leihlo mara ntho e didimale yaanong le ile la right e be le right le lona le a tsamaya ene ke lona nne ke ntse ke bonanyana ka lona le la left ke matšatši ka re ke tsamaya treatment ko hospital ge ke fihla ko sepetlele ba fihla ba mpotša gore ga ba bone selo ka mahlong a ka anong ke a tlabega gore pila mahlo a ka e ka be le gore ke yona santa ela kgotsa keng ga ke tsebe alright taba ya mahlo ya bofofu koko re tlo e lebelela le yona gore santa yeo ga šitšweng ka yona ke efe go na le nako ngwe o ka no re sepela mo leswiswing wa makala o gaša ke santa mara yeo gantši ke ya batho ba bošego e ba e berekišang go foufatša batho and then mahlo ka bona ke fela ke sa nyake go dumela gore batho ba sekgowa ga ba bone selo ka tabeng ya mahlo nako ngwe le sepela le meleko koko mo go lena swantse re tloše gore ge o ya kua o ya go lebelela ba kgone go bona re bothata ke eng ka gore motho a ka se foufale and then ba re ga ba mo lebelela ba re ga ba bone selo mara ka mo motho o foufetša kere so ke nagana gore legatong le leng gore re tlo go thuša ka lona la taba ya mahlo ke tlo go bona pele ko go thuše and then ge ke fetša ke tla go nyakela ngaka ya sekgowa ya mahlo ke kwile gore e gona e leng gore e thuša batho and then re bone gore ge o ile go yona o ka thušega ka mokgwa wa mokutamang a kere nto kgolo koko ko gore o bone ya nto kgolo ko gore o bone fela before ka re motho o tla bona re lebelela pele gore se se sentšeng gore o palele ko go bona ke eng ene le gona se kgathile tema e ka kang godimo ga mahlo a gagwe kere so ke tlo go lebelela ona mahlo a ra bona gore thušo o ka e hwetšang ke e feng o boletše gore wena le bageno ga le kwane le bakang aowa a ke re a ke sane bagešo ka re bagešo ke bona bao ke yena o ke mmola abuti wa leng ka mo gaufi le lena alright if o sene bageno koko ka re gontswa le ba re o wa ge ga geno ke lapa lela ke le agileng yaanong mara ke tla ba ko gore mola ke leng teng ke ntse ke tshwenywa ke ka mola kgoši mo re belegetsweng teng go ntshwenya tšatši le leng ka re le maabane gape ntši bona ke robetse ke lala ke bona ke le kwa ke apeile majwala ande ke le ka gare ga metsi a mang a sekono ditromo tše tša majwala di le ka mo gare ga metsi ale mara ko leropeng la gešo mo ke belegetsweng teng ka mo kgoši mo Weltevrede alright e re ke tlo tsena ke fe malome ka kapa sebaka re a leboga koko papa le boletse gore le feditše 28 years ko Nyembane so le feditše 28 years le sa tle gae ya ke re ka nako ela nyimpi ne santse e lwa ene ba sa dumelele motho gore a tsamaye
gore le ka nako yano go kena kgošitšesano ke nako ke kgonneng go tloga kwa yanong ke boa gae and then go fihla mo ba bantši be ba sa go tseba goba o fitlhile ka go titsebiša pele ba wanne ba sa ntsebe ke fitlhile ke sa tsebiwe ka nnete ke fihla ko ka re ba rile le ka nako mma ka tlhokofalo ba boleletse gore nna ga ke sa phela mara yaanong mma ka ba roba re tša re ge ke ile ka tlhokofala ngwana ka e le gore kwa leng teng wa phela o tlo boa ka maoto a gage mara ga go ile ke tlo lata moya gage ke boe le ona mo ka nnete ke buile ke sa phela mang le mang ke re ga mpona ba makala ba re gape be re sa kgolwe gore ka nnete mma go boletse lentšu la gore ge o phela o tlo boa ka maoto a gago mara go tlhokofetse re tlo tseya moya gago re boe le wena go tla šala marapo a gago fela koo yaanong ke nnete ka fitlha ke ntse nako e telele mora mošibo ga bute ka tloga ke nnaola yaanong ke ge ke go dula ko bretse yaanong gona anong ke bontšhiwa thata lerope la mola ke belegetsweng a buta go wa le mogara mošibo kwa letswele ngwana mme first bono ka mo gae o be o tinyaketse stene koko and then ba profeta ba go hlahla gore badimo ga ba senyake ba nyaka gore o ye go aga lapa la batswadi ba gago o nyake stene then o ba agele motse ka nako papa go ba dula kae batswadi ba go ba dula kae nna bretse ka nako ke fihla mo ke kreile gore lapa la mme mošimana gešo wa lasbon o thubile lapa la mme a rekiša masenke o teng le gona nong wa phela ko mohlanka ga bile ga mpatamele mo ke leng teng yaanong ba nthoma nna gore ke nyake stene ke age lapa yaanong ke agile lapa kwa family ya ka ga e dumele go tla mo lapa pele koko mošimana geno wa le mohlanka ke ngwana motho le wena le o la le batlala last bono ya mafello mo gompeng ya mme wo last bono ya mafello jwale ka mo o dulang ka gona koko go jwale ke ga geno ke ka mo ke agileng lapa ke re ke ga gešo mo ke romilweng ke modimo ke badimo then badimo ba go tlogedišitše motse wa gago gore o ye go tsoša lapa la geno ene o se ngwana wa lesogana gore wena o seke wa ba le ga gago ga paone ga gago a ke ne gaka ene potšišo ko rena o tsoša jwang lapa la batswadi ba gago wa e le gore go ne le bana ba masogana ka mo gae ke ntho e ba ileng ba mpotsiša ba re ka re wena o mosadi wa e o tlo kgona go aga kere nna se nna motsišang badimo ka re ga ka ithoma ke romilwe ke modimo ene wa bona jwale koko o be o nyakile stene o aga mowe ba profeta ba go hlahla gore tloga wena o ye go nyaka stene and then o wage o go bitše ka ga geno ka moo jwale o go dirile mola o go dirile o sa bontšhiwa maropeng a batswadi ba gago mola e le gore mo o leng gona go jwale o tseba e le ga geno a ke tsebe moroka go ya ka tlhaloso ya koko e mpha gore le mo a leng gona a se mo badimo ba kgotsofalang gona gore o tshwantše a be moo ka nnete ke therešo ene se sengwe re santse re se gopole maubane segaga borena ga se dumele gore mosadi a nyalo ka 40 ranta fela a ke re mosadi o a seng a ntšhetšwa motlhobolo o a fihla bogadi ba gage ka segaga borena ga a nyalwa so koko ke mo badimo ba mo lateletseng kua beng a le gona ka gore tša gage tša ka mo a di fetša so nto nngwe e leng gore e tlo lefa bothata koko ke gore ge ngwana wa geno wa lesogana ga a ka aga motse wena wa bua wa re badimo ba re o age ga geno gona mo re thomo ba le bothata ka gore unless e le gore o wa bofejane ga a pšhatla lapa la batswadi a ya go aga le leng mohlomong o agile ko mohlanka koko ga ke tsebe le mo a nnang teng ga re go tsebe re be re no re ntse le ge re tsamaya le ka nako re lata councele ko rankua re no kopana le yena mo tseleng mo nthweng ela mo mohlanka mola mo ba re ke mola tseleng ge re ya pitori re no kopana le yena mo a nnang teng ga ke go tsebe ba re go agile mara bana ba gage ba ba leng teng bašimane bale ba go tseba mo agileng teng alright why ba sa tšee lapa le le agilweng ba le dira lapa la geno koko wena wa kgona go ba le lapa la gago lapa lefe lona le a leng go lona yena
e beng ga bolena e be ga bolena awa yano nna ke tsebe ka lebaka la gore nna mola ke no rumiwa ke badimo ba ka tsamaya ke nyaka Stan a se nna mo ke leng teng ne ke re ke tla nna le yena plekete yaanong ga a nnyake le mo a leng teng ke gona monna ke botsišang gore ba ga tema molato wa lena e napa o leng o leng gore o le ria gore lena lelo le seke la nyakana le bana ba motho nna a ke tsebe le nna kare nna sele ke ipoela ko mo ke mafaseng a ke buileng gona ga ke tsebe molato wa ka ke tsebe selo ke no ntse ke tla ke ka nako ke tla mo go abuti ke tlo bonana le yena ke ya go ba le ko hlalampia ke bona le a ke tsebe selo gore mo ke leng teng ka bele gore molato wa ka ke mo ke leng kare ke no dula o kare mo ke leng teng ga ke na family. Alright, o ka tsena malome ka ka. Alright. Koko. Papa. Ke nyaka go no botsiša nna ma. Lebaka le legolo ga botse koko la gore o kgethe go a go dula kwa gole so beeleng. Awa ka nako tšela ke rile le rena be re le banyana re le group yaanong re thatetše bona manyembane ao awa tsa koko nkarabile koko a gone molato jwale re ka ba kry-a buang batho ba le ba kua nna ke tsebe ka re sele ke tlogile ka 2003 gore mo ke leng teng ke santse ke go tseba mara se gore pleke ba reng ke mašišing ka ke sa mara ebile be ke sa dumele go gata lefase la ko ka go ke ileng ka sokola ka teng. Alright, be ba se ba ntlha ba pudi ba sanka ba dira selo next. Alright, a gona bothata. O lile ka gore o tshwenya ke dilo mo sepelang gona o gashiwa ke santa tšeo koko re tlo go thuša le go se robale ka gae le bothata bo ba ditšhita dingaka le reng di tshwenya ngwana ka gae akere so tšeo koko re tlo bona gore re ka go thuša jwang ka tšone matlho a gago a kgona go bona gore go ne le lesedi le legolo mo lesedi le la mphahla lona mara ke le bona le bolega too much ka mogare ga mahlo leihlo le le legang kudu ka go lona ke le lefe le la right ke lona le ke bona nyana nka lona lesedi le la left awo ke no bona ntho le no ba dimi le bone le no ba dimi mara le bile ke le le kima le le kana alright ano le ngwana ka ngwana wa sokola le yena ma ngwana o tshwenya ke asthma le dintho tse le di-pulse ma se la belega mo last year thoma go belega ngwana ima ga se no belega ngwana le o tshwenya ke pulse e nngwe ko re dutla madi a manga mantšintši o ka yena re no re boledi yena wa ngwana e no re biletša yena ka pelanyana re kgone go tšwela pele koko papa nna ke nyaka go tseba mo o hloka gore re bitše ba le ba ga tema re tle re bolele le bona gore le kwana gape le bana ba motho le ka sedule le sa kwana boma abuti abuti o tlo no le botša gore a wanna ke kwana le yena a gona molato o tlo le botša ka nnete are awa yena a se gore o tloga a bolela something go nna a ke re jwale koko gore badimo ba go romile gore o tlo tsoše lapa la geno jwale tša di amang lapa la geno di tlo nyaka banna ba ga teng ga nna nka thaba ge le ka ba botša gore mo ba leng teng ge e le gore a bote o nthetše a re yena senkile a tsamaya a ya ko leropeng la gešo a re o nyako a ga ntlo mola mara a fitlha a re ke kry-ile go agile mosadi wa letebele mola mara nna ke ile kwa ke tlogile ko falpanka ka tla mola kgošing ka ya ko leropeng la gešo ka botša ka abuti ka re wena le timetše ga la fitlha mo leropeng la ka re mo leropeng la gešo go nne dirimpomo tše ntši mo gaufi le strata so go ne dirimpomo ke mo leropeng la gešo mo ke belegetsweng teng alright sesi bothata bo re neng le bona ka yena ngwana o ne ngwana o monnyane jwale ngwana o la walla so ke nagana gore ba le gona mo o ba tlile go tepolelela o ka mmolelela buele ka motswadi ge go kgonaga aga ngwana o la mola leng teng mola wa duma ka re wa sokola botlela o na le ntho o feditše matric a ba dira di-license a ba dira dilo tšele o na le license o ne le learners ngwana la o nyaka mepere kore ka lahlela di-cv mo gotlhe a o na le mo a tšeiwang ene ka mo tshwenya ke asthma ka mo gona no thomile ke dilošidi ke di-pulse o ile a ba na le sefola mo lotong
betho ka sefumagale ka mo tšea ka mo iša mothong a o nthušetša yena a mo alafa a fola yano le nna ka mo ke no wa mahlakore ke a mahlakore a go a dira mehlolo mara ke nna ke mo ke tsofetša ke sa netaba mara ke lela yena gore ngwana le sa lo monyane ka mo a godiše le ngwana gage all right no re tla katana re bone gore re ka dira jwang re le thushe motswadi aka fela nna ke nyaka gore taba gago ke ilokiše gabotse le rena re nyaka go etela wa tseba kokukua nyembane o ja makhokho le dikarosu ka kua go jewa makhokho le dikarosu ke ding nko pe re tlhalosetse kokololo tše a re di tsebe gabotse makhokho coconut le itsebe coconut dikarosu tsona ke mohlare wa mekantso le mola go nna ke isetse ebana o tso tšea metlhara ka kua ba lone le yona yetse gomme ke ja dikarosu mola ya alright ke tša moko la wa go thubiwa wa tša go bešiwa di na le moko ba re ke eng ba di rekiša mo dishopeng mo mara bona go bose ka kua koko a wanne go le monate ge nkebe bo e le gore dilo tša rena ne di tsamaile pila gona nne go sene bothata mara go bile bothata ka ge badimo ba nnyaka ke boe gae ene go mmotša a se kwešiši baka le awa o ile a ntlogela nako e telela tsamao nna mapoto a re ga ntse ko mapoto yano ka ka ono bona gore mo a gona ntho nka dirang ka santse gore ke no itsamaela ke ikele gae so o go tlogetše mengwaga mekae a o ntlogetše 3 years ene a sa nromele sepe a sa direbe ke phela ka go kwasela ke kry-a tšheletenyana gore ke ithekele disipe le dilomang le tša go ka re go ja gona nne re lema ke eng go kwasela koko ke go tsamaya o lema mo bathong o kry-a tšhelete go reka go kry-a go reka o tsamaya o hlagolela bana alright no re a leboga wa tseba koko so se se šwena gona a no hlalosa ka pela re kgone go tsentšha bana ba bangwe mmago nnana napa o no re ka pela before nnana ka kua a go gopola o ba motšeetše yena ya bolela nna ke tsoro boletse wa reng wena o hloka thušo e jwang kgaetšedi ke tlhoka thušo okay nna ge ke thoma ke dutse ko gae ke no phela ke re ke dutse fela go feta moriti mo ke dutseng mo teng ebile a itle ka e kgethe gore ke ko kae mo ke dutseng go feta moriti so a ke nnya go tseba gore moriti o kwa eng cause le ka kry-a seporofeto ko kereke mambotsa gore ke ya bo papaka ko kwa ka wa bo papaka a ke itse gore wa nnyaka gore o ira bjang so phela ke bona moriti and then ha pape ke ntse o kry-elo ke haka ke malepu e ke sa hake ke malepu ke tsamaya ke dilo kry ke tongwa ebile ke botsa mama ke rapeng ke tsamaya ke dilo ke tsore bothata ke eng and nako ke le mmeleng ne ke phela ke bona di chikadinga ka tse kgolo e di sabe 17 or 6 kry le tse dintšhi di tsamaya mo pela kry ke botse movie ke dutse mo sofeng di tsamaya mo pela ge ke bitsa mama a di bone or he ke thoma ke re maybe ke a di betha di a nyamalla and then ka re o fetso o belega ya se tlisa batela tse kgolo ya ba tse nnyane tse tsebanong ke bona bana ba teng fela ka motho ka moreng yaka ene ka mora tse dingwe a dina ditšhika dingaka di bona ke nna ke lewane ene di ba ka moreng yaka ke lewane le dilo ka re ke menang ke no phela ke kwa mara ke bone seo phela ke botsa mamorape re loma ke menang na le ngwana mara gore di ka nna ke di bone le thušo ya gore ha pape ke thoma ke apply dilo tsa ka a ba nkarabe ba no gomola fela a di tsamaye pila so dipalse di nthomile ke thoma ke ba mmeleng then no a di so fele ke bele ka December ke ipotsa gore di tlo fela kgose le ka researcha ka ipotsa gore Google ampotsa gore ba bang ba ira 3 months so ne ke ipotsa gore di tlo fela nka mmotsa mamorawa ba di feleng di ba wes le a taba ya asthma ke na le asthma mara ko kerekeng se le bampha seporofeto sa gore a se asthma se le bampha nama ya kgogo so ga ba re a se asthma ba ra gore o tlogele treatment ba mpoleletse gore ke tlogele treatment and then go na le ditaelo tse leng bampha tsona mara ne di nthibantsha lo feta and then ka boela ko di-asthma pumpong asthma ya bolaya sis ya asthma o ska itšeela chance ya bolaya akere so
taba tša gago ke a di kwa di a kwešišagala ne and then tša ka gae lapa lela la geno re tlo le thuša ka lona ntwe re swantšeng re ikwešiše papa go koko a ka sebe le malapa mabedi ka lasbonete ya mošimane ba swanetše ba gatema ba dule fase ba kgethe gore lapa le bona ba nyakang e balaga bo bona ke le lefe ge e le gore ke le la badimo mo bakgalabe ba beng ba dula gona maropeng a bona re tsebe gore re tšea lapa le re le dira lapa la gabo koko and then lela re tsebe gore o abeng a swanetše go šala ka mo e le ngwana lesogana o reng ka lona taba lapa le gore le loke e nyaka gore go loke bo koko pele gobane bona ka bo bona ga ba kwane mo a kgona go bolaela koko gore ngwana bo wa le mohlanka ga monyake so ke sešupo sa go bontšha gore taba ya bona ke ya thata mara e nyaka gore re ilokiše ka pele akere so wena malwetši ya o leng ka gare ga ona ke a bereka go sesa gorobosdala ke gona o ka tla and then ra go lebelela ra bona gore bothata ba gago ke eng ra bona gore re ka go thuša jwang ra bona gore o ka hwetša thušo le wena o swane le ba bang batho kere dipulse di a lafega di a fola and then asthma ka mo setšong re na le taelo ya gona fela nka se go fe maela gore tsa mo tlogela treatment ba e leng gore ba go file yona ko sepetlele a re katane le yona re e bona gore e ya jwang akere a inyake gore o oretšiwe dilo e nyaka gore o kry-e something se e leng gore ke sa gore go o senwile se kgone go bula mafahla a be gabotse akere se ka kry-a o thibana akere so wena mathata a gago ke a gago koko mathata a gage ke a gage and then motsola le ona o ne le mathata a e leng gore o sa hlela ke diphoofolo so gore a re motsola wa bolena le ona o nyaka gore o kry-e ditaelo tša go so ditaelo tse le yang go di hwetša tša gago le tša koko le tša motsola di swantše di fapana ka gore le na le mathata a fapaneng tabeng ya ngwana bo koko a ileng a thuntšhiwa ke tlo bona gore koko ke mothuša jwang a kgone go ka kry-a thušo le yena a swane le batho ba bangwe mara koko ke a bušeletša ga ke ganane le manyalo ge motho a ratana le o e leng gore o ratana le yena bothata ba batho ba gaborena ke gore a re latele setšo sa se ga gaborena kudu ge re e tla ka gare ga taba ya lenyalo gonjo le ge nka butšha koko ka re 40 rante ba monyetšeng ka yona e be e tšwa kae motho wa monyetšeng a kere motho mo le mong ga a nyalwa magadi a gage a tšwa bogadi ba gage mo e leng gore rena ba bo monna ge re tloga mo re ya gona re ya go fitlhela ka moo so ye ya koko 40 ranta nka botšišo re tšwa kae o tlo kwa mathata mang a mantši kudu o tlo hwetša e sa tšokua nyembane o tlo hwetša e tšwa gona moo wa kwa e tšwa ka mmaeneng wa ferganoga jalo koko bale wa bona re o ka sebe ngwetši ya mmaene o nrana re o ka sebe ngwetši ya mmaene so batho ba gaborena bothata bo bogolo ke gore manyalo a rena a se ka phomelela nakong a re sepediše dilo tša rena gabotse re a dabolapa re no re gona mo ra re no go lokile a re tšeeng mo ae then gona mo kgwetše e le re no re thoma go senya dilo tše dintši akere so ke nagana gore taba tša lena ke dikwele ebile ke di kwešišitše taba lena e nyaka ke attenda ka pela ke le fa polelo ya gore go sasa ke a le hloka ka gorobosdala and then se se re kgone go tseba gore diphalese tše di mo go baditše gagolo ga kaka and then re tsebe gore re ka mothuša jwang koko ke a go hloka le wena ka lebaka la gore o tlo ba fetša o kry-a motho wa go fa ntho e leng gore o tlo itšhela ka mo mahlong and e tlo go batša mahlo le go feta so ke nyaka gore o tle le wena ba go bone and then if re a refera and then re kgone go referela go di-specialist tše e leng gore re a tseba gore di bereka ka mahlo fela se ke se thalelang ke gore
taba ga go le ya bagalabe ba gešo ba ga tema le bokoko ba ga tema a go kgonagale gore re itlogele lena le sa kwane ke kgopela malome ka kapa a ye go dira dinyakišišo go bagalabe ba ga tema gore wa e ba sa kwane le wena and then ge e le gore go ne se a se kgwetšang ke tlo kgopela gore le buemo and then re tle re kgone go lokiša taba a lapa lela wena badimo ba reng ke ga geno ola le yena kua a reng ke ga teng so re santse re bope lapa le le teng then re tsebeng gore ga gabo lena ke kae ke ye re itlelang mo a re tleletse ntšhi re nyaka gore re kgone go lokiša lapa lela mokgekolo le mogalabe and then le taba ya go lata abuti le go lokiša malao wa gage gore a kgone go robala gabotse akere ke lebogile kudu ba gešo le re emele ka mola kere okay ya modimo a le thušeng a le mapele seboko se riang se runya ka mo magetleng a ka ke sona se mo le rubiši ba ntlhabileng ka dinala jaanong sa runya se nontse se re ka mo morago ka mo o boletse polelo e nngwe koko wa re go na le ke nyakile e lebala dula fase re bolele o boletse polelo e nngwe koko wa re go ne batho ba go kuka ko go kwele ba dirang batho ba motho o tlile ka thapo e telele so ba santse gore ba nkake go na le seaka so thapo ela e santse reng hake ge e santse reng kake nna ke tshwere thapo ela so ka e goga e tsweletse mo godimo mo go lebana ditlhogo tša ka ya theogela mo fase seaka se le santse seng hake ka tshwara thapo ela ka e goga ka ba ka fihla mo ke lapang ka tlogela thapo ela ka napile ka phafoga yaanong seboko se ke nako ba nnametša le re bišile le tlile la ntlhaba ka dinala ka magetleng a ka ba mphetla letsogo le ba ntshwariša noga ka letsogo le noga e tswile ka mogare ka letsogo la ka e utlwa gore ke noga ya tele ya ba ya tswa ge le seno felelela noga ela ke ge yaanong le re bišile lefofa le re tsarr ko godimo ka ntlo la tsamaya yaanong a sala le moleko ka mo magetleng a ka ya motho ola re o nthušitše moleko ola a re o ntšhitše nthoela ga a ntšha sepe ka no patela ditšhelete mahala ke thomile go gola mogolo wa ka patela motho gane ko bene ke no patela mahala a ka a gona ntho a nthusitseng ka yona yaanong ntho e yampolaya ka magetle ka bohloko lehlakore lo lotlhele o ka re mo ke leng tele ampona ke tsamaya ke a hlotša ke utlwa bohloko a ke tsebe malome ka kapa ke mo kwele gabotse tabe ya koko e nyaka re attende le re biši ba mo romela ka lona le mongapile le ya mokuka ba mo romela le ka noga gabotse gore gore o koko ba kry-ile badimo ba gage ba o ile ba mpolelelana mosadi wa ntirileng dilo tša nthare wena badimo ba gago ba strong ka re go na le mokgekolo o tsamaya le mokgekolo o na le yena mokgekolo ke yena a thibela jang ka re nke le gale re go bolaile mara o a pala ka lebaka la mokekolo a go šireletšang and-e ga a kena ka mola re go na le family ya ka e tlang e tlo ema mo gating e reta ge e seno reta o bula gate go meena wa kena o tla ka go nna gore a tla dire sa se dirang go nna yaanong o a palelwa motho ebile o tlhokofetse bo bolela maobane ke be ke rata go bontšha moroka gore family ya bokoko e swanetse se ka kwana le yena lebaka sheleng go ka be go diragala number 1 gore family ga senke e dumela lebaka la gore koko a enyembane and then koko a tsamaya ka baka la lerato a thekga ke ba ba mo thekgang number 1 number 2 koko o dirile ntwe e sa diriweng ebile e sa kgonagaleng ya gore a re mola a tekeretše motse wa gage a tlogele motse ya gage ka baka la diporofeto a re ke ya go tsoša lapa la batswadi gopola gore e a tla ba ebile ya makatša taba eng ba ka no be ba ile ba leka go mmotša gore nto o idiang ga e kgonagale koko a e gapeletša ka baka la gore a re baporofeta ba re badimo ba re a e dira ka kgang and then ge a e dira ka kgang
ya ba gore ba ba sa kwaneng le yona taba e ka go tseba gore ga se theresho ebile ga se ka mogo swentšeng e dule ka gona then ba motswa ke dilo tse dintšhi moroka tse di diragalang mo dikgorong mo e leng gore dintwa di ba gona ka baka la gore batho ba gapeletša go dilo tse di sa kgonagaleng gopola gore o tlhalositše gore o ne le abutage ga Ramoshebo gopola gore o bontšhitše gore o ne le ngwana bo wa Lasbon ko Mhlanga then go be go kgonagala jwang kapa family e be e swanetše e dumele jwang koko e le mosadi a ya go thoma lapa la bakgekolo mona e le gore Lasbon e ne le lapa Lasbon ne se ne lapa nna bogweng bwa gage mo go mosadi wa nna le yena ko Mhlanga ge batla ba banthoma gore mme a re ga ke na mo ke reng ge ke itla go bana ba ka a ke na mo ke kenang a ke tsebe gore ke e kae ngwana ka nkagele lapa ke tlo kgona gore ge ke itla ke tle ka mo lapeng leo a se nna go ithaopene a gona lo ebile ke ileng ka mo phigisa le tate straight o ile re yena ba santse a ge lapa mara o paletswa re ngwana ko berekile o tlile tla phasetša lapa lena jwale o wagilela batswadi ba gago la gago lo wa ga ke mang nna ke tsebe ke ntho e nne ke bolela ba re ke age lapa gore tšhuana gešo e nngwe le nngwe e tlang e gorogele ka mo lapeng leo nthile le gona no ke a palelwa ke sele ke aga ona ntho ya RTP ba ntirela le mokhuko ke palelwa le ko go aga ene masenke ke a rekile nna ke re ke nyako ikagela ke sentse ke ikagela and then abutago wa dulang ga Ramoshebo ga re o ya ga ga botla ka mo wena o dulang a sanka tla ebile ya ka setle le nna beng ka se ya wana pe bila ke tshwenyege ka lebaka la gore nna ge ke nyaka go ya go abuti ke aya mo Ramoshebo mo ke aya go abuti o swanetse o ye ke ga abutago mara le ne ga boleng yena ebile ke yena abuti nna re o tlo nyaka stene o ile ko kgošing kwa a re ko lebelela mo leropeng la gešo ke tsoše lapa la mme ke re gomme abuti ke mo plekeng ya gore abuti o timetše a tseba gore ke ko ge nke be le gore o kwa nna be ke tlo no tloga ke tlogele lapa lela ke ye go nna mo abuti a tloga gang teng ka re go tla be go sene motho o mongwe a nnang ka moo maubane bitša ba ga tema ka gore abuti o nyako tsoša lerope koko o nyakile stene and then Lasbon mo go bana ba masogana e agile Mhlanga so go tlo tsoga malapa mararo mo and o mongwe le o mongwe o nyaka go prova gore mo ke ga bolena o re le mo ke ga bolena o le yena gore mo ke ga bolena mara nnete ya go di feta ka moka moroka ye koko a swantšeng a itsebe pele a tloga mo ke gore lapa le yena a dulang ka go lona e ka se tsogile ebile ga bo banna bale gana ke gane e ka se tsogile ebile ga bo banna bale that is why go nduale a bolela gore o senyakile o dutse o kgonne gore mmušo a be le mahlatse mmušo bo moagele RDP mara abutage o e leng gore yena o kgona go tukuka a ye ga gage abutage a kgone go tloga kua a dutseng gona a ya ka ga mme lebaka ke eng because a balwe ge mme a šalla a kgona go ya ka ga abuti go ra re ba kwana batho ba mara ke eng ntho e diang gore abuti a palele ke go tukuka a ye ka mo lapeng la mme le e leng gore mme o le recognize jwale ka lapa la batswadi ba bona ka moka ga bona ke dumelelana le wena koko yena o reng o instructa ke badimo gore a ga lapa le ga ka ithaopa be ile nke be nka se laga be ke ikagetše ga ka utlwang ke le botse ne ke ikagetše ga ka ke rile thurumo ka kwa falpa ba tle ba nthubišitše thurumo bile ke tloga ke le kerekeng ke nnaola ke go ke fitla ko gae bile go tlhagelela batho ba fitla ba re thuba ntlo e ke fitla kerekeng modimo ke gantše ya mpotša straight a re wena lapa lo le agang o tlo le bitša gore ke la mang ke re ke la ga tema ba re nthušia modimo a gana re mo ke ya go petša badimo ba gago ba re go botse o tsamaonya ka stene ka maoto a gago o tsamaonya ka stene gore stene se ke tlo agang lapa le ke le agang mo ke lapa la mme and then abuta wa ga Ramoshebo a dumela gore o ye go nyaka stene e tle e be ga gabo ka moe awa abuti a sanka bile le kana go re nyaka stene se ke no mmotse ke seno aga ge ke phasala ke phasetša lapa wa dikwa moroka wa dikwa abuti a ba tloga yena a re o ile kwa kgošing a ye gore a yo tsoša lerope la mme ke rawa ge go le so gona abuti yano a timela a ya straight mo leropeng la mme ka re lerope la gešo mo ke re belegetseng teng le santse le le teng le gona ano a go aga motho alright ko kwa dire so o nyaletšwe kae kore a go restaurant re ko dipolaseng ko ne re nna teng le bone alright
ga o ge eno ke kae ga gešo ke mo kgošimo mo kae mo kgošing street nkosing mo leropeng mo veltefrate ke mo leropeng ke mo re belegetsweng teng mara yaanong ga gešo mo re nna gona anong ke mo ke nnang teng kwa mo ba re nthomileng gore ke age lapa ke mo kae o nyakile stan ke nyakile stan and then ke mo re ngwagela banna ba malome ka kapare a go kgonagala aga oho stan se se begile ke papago se begile ke papa ga se bega a re ke sama a re ke lapa la gage le mme papa go ga a robala le montšheditše kae o ntšwetse motseng wa mosadi wa nnanna le yena ke mosadi ya bokae a wene e le mosadi wa bobedi a tlhaga le yena ko prets wa ya sa tle go tswela ka mogagago ka mo a begile mosadi ola o ganne nna re ka se gapeletše alright tshekanoši a nke e loka no moroka ke tlo ba hwetša ba tlo go bua ba ge nka kry-a abuti ola wa ga ramošebo ke sho gore o theditše radio gone jwale ga nthuše gore ke mohwetše ge nka mohwetša yena o tla mpotša gore ba bang bo morwarrage ke bomang ba hwetšagala kae bosesea dikgaetšedi tša gage ke bomang ba hwetšagala kae a ke re kgaetšedi ya motho a swa letswele fela le ba borangwane le ba bommane bommamogolo ke dikgaetšedi jwale re tlo kgona go e kry-a gabotse tabe gore na ke ka baka lang yena e le abuta a bona a sa kgone go ya ka molapeng le ba reng ke gagabo kganeng gagabo ke kae ene o tseba gagabo e le kae ene jwale re tlo itswetša pele ke tlo leka ka mokgo kang kgonang ka gona gore ke bahwetše then ge ke bahweditše ba tlo bua ka labobedi and then re tle re kwe tabe ya koko gabotse and then e hlake gabotse gore ba ga tema le bona ba kgone go tseba rena ga bo bona ke kae ka gore abuti ga ramošebo le abuti ka mhlanka ba ka se no ba le basadi le bana ba se tsebe rena ga bo papa go bona ke kae a ke re motho o mongwe le o mongwe o swantse a bele ga gabo jwale bana ba bona ba tseba re ga bo bona ke kae ka re bo papa bona ba bagetše mara ga bo papa go bona ke kae bana ba bona ba swantse ba tsebe jwale ba tlo bua labone a gone bothata batswadi ba rena le re fa difounu ka kwa reception ra founela magagabo lena ra tle ra bua mo gabotse koko re ilokiše tabe e boletse ke baporofeta e ka no be boletse ke dingaka e boletse ke bomang a se yona ebile a se theretšo ebile ka setsogile ebile theretšo re a leboga
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm mankgakganyane ka ankel mozondi a re a leboga moroka ba amogele mongakantle a le go a senya sebaka re a leboga ya ke mafaratlhatlha go ne molato re a leboga moroka ba lešhi ba ngwanešo nke o ba tamiše o ba amogele re ba fe tshepedišo ge re fetša go ba fa tshepedišo ba tetsebiše ke moka re kgone go tšwela pele moroka ga ke le tamišeng ba gešo batswadi ba ka le kae ra lena re gona ke bagamang ba ba le go fa ke bagathomo bagamang bagathomo ka moganyaka thomo ya go alright koko ke mang ke mmatlou thomo mmatlou thomo ya go sesi ke Lindiwe Thomo Lindiwe thomo alright ka mo meagong ya kgašo re šoma so le theeletša malome ka kapotla le fa melao ya kgašo le melao ya tše dingwe tše di šomišiwago ka fa gore di šomišiwa buang a kere malome ka kapa ke bao ka ba amogela re a leboga bana bešo re kgopela gore difounu di beng silent mongwe sa bobedi re kgopela re se ke ra bitša maina a dingaka baporofeta dikereke mo moyeng ka maina ge e ka ba motlho mongwe sa le wa tekgwetša o ile ngakeng moporofeteng kerekeng e no ba gore ka ya ngakeng tsoko moporofeteng tsoko le moremintše le ngaka ya rena ka mokgo ke ngaka tsoko le yena e tla ba ngaka moremi ge re tswa ka mo diphapošeng kgašo se sengwe gape ba gešo re kgopela re thekgeng polelo re e hlompheng re e apešeng re se ke ra bitša mahlapa mo moyeng se sengwe gape re kgopela nnete fela godimo ga tafola ntle le go dikadika solo se sengwe gape re kgopela re dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa go swanetšego ka gona sa mafelelo lo tše ke dikemera ba gešo lebaka la dikemera tše ke gore re ko mafaratlhatlheng ke tša go dira fela gore go be le bohlatse ba gore le rileng go seke go ba le batho ba e leng gore ba tlo tšea mantšu a le sa bolelang ba lokela ka moganong ga lena e be gore ge motho a ra wa le ba kwele ba ga thomo ba reng ba re taba ke sekete ba bang ba kgone mmotša gore o ne maaka a ba bolela ka mokgwa ba boletse ka tsela ele ka tsela ele ka tsela e re a leboga ka go rialo re gatela pele ge re gatela pele ka kapa radio kgaetšedi ka go ka kwa ke bapala setsopolwana fa ke moka o nape o tsene ditabeng eng gore ke di jwale no tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši a re a lebogahle o ka tšwela pele kgaetšedi yaka thobela ka studiong ke kgopela o dumeša ntate ka kapa le ntate moremi le ntate malefo le ntate ka mo le ntate makua le ntate makua nna ke le Lindiwe Thomo ke tswa lefaseng la moganyaka o njwale ke dula mo Gapamadi mo Toiskraal ke ne le bothata jo ke bileng le jona go tloga ke fitla lefaseng le la moganyaka ke tswa ke le lefaseng la Donald mo mmaka a banganyetšwe gona ya bege batswadi ba tlogelana ke šala ke ile gontše ke ya ke gola ka gopola gore le nna ke nyake motswadi a ba ka nyaka motswadi ya ka gore ke nyako tla go yena ke moka ka tla ka dula mo lefaseng la moganyaka ka 97 yeo ke ile ka January ka phela ke ya sekolong ka feletša ke ba le molekane o ke bileng le yena ke bile le yena ka May after May yeo re feditše ngwaga ka moka ke ge ke ngwago latelang wa 98 ke tlo dithwala ke ba mosadisadi ra ba le ngwana wa ngwannyana wa mathomo le hleng ke kgwale ka moganyaka na mpile ke moka wa ka ge e le gore mogala ba ka o ila duma gore a ye mmerekong a ye go šomela ngwana kgone go bereka gore re tle re kgone go fepa ngwana a wa ka nnete maage o ila dula fase le babutiage ba boledišana gore ba tle ba nkgopele gore ke tle ke dule ka mo lapeng le mokgekolo ka ge papa go ngwana a duma go ya mošomong mola magolo a ngwana
ba se a itekanela mo mmeleng jalo wa khotsa ra ka se shale a nnoši ka nnete yawa ke le ba gešo ba se be le bothata ba kopantšha dihloko ba kwana gore awa a ka no tla ngwana a tla hlokomela mokgekolo gore papa ga kgono ya mašimong a wa gone taba papa ge o sepetšoile mašimong le nna ke dula ka kua ga gabo re dutše ka kua ga gabo mengwaga kore ke ne le mengwaga go le bana ke dutše kua ga gabo e ntše ke dutše kua ga gabo go tlile ngwaga o latelang go dingwe wa ma 99 wa fela o latelang ka thoma ka lapeng ke thoma go bona di-changes ka mo lapeng re ha ba jwa ka mo lapeng a go bose na mbile tšetši le leng bile ke tšea founu go ba jwa mokgekolola mathomo ke tšea bolwetse bja ka a ba bokošiša ba thoma go kgotsa gore ke dutšenyana le bona mola ke dutše le bona ke thoma go hlakahlakana ke hlakahlakana bile ke a ba botša kere ke sa nyako patla mogale bjola a gešo a kgwetša tšhelete go ditšhomi tša mo neela a tla a neela mmašheleng mma ntšea a nkiša kua ngakeng tsuko ya manapiane ngaka tsuko yeo ya manapiane ile ge e fihla e ditšholla e lebelela ya be le gore le matswala ka o tlile bankiša ba fihla ba ditšholla ba di lebelela ba kgwetša le gore bothata bo ka lapeng ome bothata bo leng ka lapeng ka kua bogadi a dulang bothata bo ne le mogala jo ratswale ke yena a tsebang mathata gore go diregang a se go ba leng taba monno la modimo o ile a re ke tla leka a se gore ke re ke tla kgona o ile ke tla leka o lekile ka ona mokgwa o monna modimo a re fa ditaelo a mpha ditaelo ba re ga šeno mpha taelo engwe beile ya go kuma be ke hlakahlakana wes mo e leng gore ba ile ba ntšea ba ntšha ka gare ga ntumpa ba ya gompe ya setupung a fihla setupong ka minikana ka dimpa ke dutše mo setupong a go fihlela go thoma go e ba kaone ba re go buang go njele ka raba go kaone ba re o ka fihla pateng ka re eng ka fihla ra tsamaya ra namela taxi bolwetse bja tšwela pele ge bo ikwa hlare tšela ke a kgola bja lenampile bo thoma go tla ka maatla a ba bolwetse bjola bo tšwetše pele ke thomile gono gore ke thoma ke fapoga bjale ke swaregile ke swantše ke go fapoga ke thoma ke tšwa di-piece tša madi piece tša madi tšela mma lebelela mo la raba bjale tše di thoma go nka ka ntšha go nyaka ke boeletše kua ka monna tsoko wa ngaka mma a boelela kua ga monna tsoko a rawa mara ngwane o re a se a ntšha mpa na mma a rawa mpa yona a ka se ntšhe a se mpa se ntšha mpa nampile ke mokawa ko tšwa dipese tšeo tša madi ba mfa ditaelo ba ra nnoša a change tšela be ba re feeling tšone ka no taelo tšele gona taelo tšela dilo tšela di a tšwa fitlhelela ebile kore be kere ke fapoga ba ke eta 5 liter beile a mpore go tlala mara ile di-piece awa nampile ke mokawa taelo tšela dile dintše di ya di nthuša ke bona gore ba leng ka re ke ba kaone gora gore nakoela ke hlakahlakana ke ena taelo tše be di ilwa le bothata jo be boleng ka mogare gaka nampile ke mokawa ka thoma ka kwa le nna gore bjale ke thoma go ba kaone ke thoma go beng kaoneng kaka ke gopola ge be ke robetše mmaka o ba tsoga bošego jo bongwe a tsoga tlompona ke bajo ke sa kgone tsoga ke tsošwa ke thekgwa ke beelwa mesamelo mara tšatši le leng le la matšatši ka re ke robetše kwane o tla pono mo go nna ke robetše ka bona ke le lefaseng le leng le letalatala la majwang a mangana matala a ile gore majwang a ntse le ke a lebeletše sa le ke belego a senke ka a bona nampile ke le mo ke gakanegile gore tsela e tšwa kae mo ke lebelela gore ke tlile bjang mo ke bona noka engwe e botsebotsešileng ka re be ipleisterwa ka matsogo go tlile mogalajo mo go nna ka nako go tlile mogala wa gešo wa go tšwa swatseng e le go sebela ga papaka a fihlang ka peša lešila le leso le ba le apereng a le apola a peša nna a re ngwana ka ga re boele morago ka baka la gore gonjale o ka re o nyaka ke merara ke re ke nyako fihla mola nokeng ela e botsa re ge re ka fihla mola o ka se boe gonjale ga re tšike ke go laetše gae a tšika le nna a ntaetša gae ka kgotša mengwakonyane mengane ke ena ka botelele ka feta tafolane ka nna a re ke gona gae moke a re mola ga malakana mašweu ka re ke ya go bona a re mara gonjale ga re boele morago ke go tsebiše lefase le ya be ge e le go phafoga gaka ile a re frogo ke tsoga wa ya be mma a makala senka tsoga a makala gore wa e le kgone ke senke ke tsoga a wa gone taba go ile matšatši ke ba le di-action mehle le mehleng ka setlo ke di hlaloša ka moka ga reng ka tle ka ja nako mehle le mehle ke ba le action e bang gona go laetša gore go ra gore mo go nna go a change awa a gone taba ile ke ntše bale ke bonala bale gore a go bjale ke fodile le ka bogadi bja ka nka boelela mogala jalo wa ngaka a bolela a re a ka boela morago ka lapeng mara lapa lela le nyakwa go berekwa before a boela ka lapeng nampile ke mokawa ke ga mokgekolo
a tlhaloša gore abo ka baka la gore tatago bana o sa swere ngwana o sa swere matogwana le nna ke tla re ka pay ra tlakantšha ra bona gore re tla ntšhang a re le ge le ka no tswelentšhitše bonnyane awa ka nnete o diregile gona seo ba ile ba kokotletša bantšha bonnyane ba lata ngakeo a se ba lata ye nngwe thoko ba latile yona yeo ya be e nthuša gore e tle e bereke ka kwa lapeng ba dumelane ba boditše mogalajo ba re mogalajo re kgopela go bereka mogale ba re nna ke ne bothata mara o ile before ngaka tsuko yeo e tlo bereka go berekile mogalajo pele e le bošego a se nka re botša re ke a bereka o ne o tsoga le bošego a bereka ka mo lapeng a fetša ya be le gore mo bekeng eo ngakeo e tlotla nampile le ngakeo lona ya tla le batho ba yona ba tsena ka jarateng ba bereka awa wa sebeleng taba ba tetsamaela mara go buile go ne o swana fela senge wa thuša selo a senge bokaone jwa ba gona go spetse gape ke setse ke le kaone jwale ke tekwa nkare ke ne le tšhila ke raiman a ke shapo man nkare ke ne le tšhilanyana so nampele ga gone taba ke mosegare ke sore washini ke aina ke notlela ke lenyora ka swara ke lenyora ka sepela ka ya ka ngakwaneng wa mollo be go ne toromo ke rai a konwa metsi ka ngakwaneng ka re toromelo ya tuma a wa ke fitla ka kwa ngakwaneng ka nwa metsi a la ntlhabile a fetogile sehlabi metsi a le mo go nna metsi a ka mokgwa ntlhabileng ka gona ntlhabile mo e le gore ke šuletše le ko go aina ke šuletše le ke ntong lengwe ga go ne taba kwa ya matšatši gape ile ke tšatši le leng gape ke re awa a ke o hlatswa dikubo ke a thoma ke tšea dikubo tšela ke tšhela ka pafong ke bitša ngwana mamogolo a ka ke re ngwane šutla o tlo nthuše kubo tša motse o ke tše ntšhi le diaretene ke tsogele e sa le fro o ntlhatswiša ke ile ke swara pafo pa fela tsogola ka lapa ka mokgwanyane o mongwe ka re le tsogolela ka lekule bohloko mara ka no gapeletša gare maybe ke thinyegile ka gapeletša ra tsamaya ra ya ka kua be go ne sediba se sengwe ba re ke tshwamare ra ya go hlatswetša ka ntshe re hlatswetša ra hlatswa le ngwanešo a nkukiša wa šhinela ra boela ka gae a fihla ra yanega mantši bo a senke ke robala ka hlakahlakana mola tata gape nna ya ke shapo a go shapo molato keng fro ke swere pafo letsogola ka laopa fe letsogo le šhile laopa le ile laopa mo le gore ntwane rapo le ile la tloga la tlela dulang nampile mogala bola o ile a tsena ka beane ngwako ka mo ngakong a tsena ka mo a ntšha taelo ye nka reng ke lebetse nka re o tla re ke letswa nka re o tla re keng mara a se le onane o ile a re ke sewašo a nnoša sewašo sela awa ka kgwetša nka re bjale o ntšhetše bolwetše ka kgwetša le tsogo le a leswara le dira tšela awa ka kgwetša bjale ke le molwetše ka bajwa go feta moo jwale nampile ka re ge ke dutše ka molapeng ke re like ntate o kya eme mo ke bona nkare ke mothuši o etla mothola ge ke tlhahla mahlo ke nyako mmona ga botse mothola wa timelela gape jana ke bona nkare ntongwešhe ke tla e bona ke re ke re ntola e felela ka fase ka tafola ke a tsoga ke botša gore ke tsoga foroe ke nto ke boneng le ge ke bone gore ke se ka robala le ge ke robetse ke e bolela le mokgekolo ga re tsoga re bone dipolo le mokgekolo re di bona go swana ke botša mokgekolo ke bone 1 2 3 ke ge mokgekolo le ena a re gape nna le gono ke bone nto nngwe e ne le mogale nto a monna e le monna mara a ne le mogale o mogologolo mara monna ola o ntlabile ke ile ke phafoga mo ponong ke re ke loša dikubo ka bona mojako o bulega ka mojako o bulega ntoela ya go ba le mogale o mogologolo ya be e tšwa ka lebate mara ka kgwetša le tata mara ke makatša gore tata shuke robetse le ena mapele ga botse mogala bo o bolelang ka ena ke papa go straight ke ratswale ke ra gore ke ratswale o kae o njwa le hlokofetša mogala ba gago wa ditsebatabadi ka mokana ka tšona bana ba gabo mogala ba gago ba ditsebatabadi ka mokana ga bona ba tseba ntong lengwe be re ba botšang ke re be ba le makgoeng o mongwe a le ka seabuso ge ba itla gae ra ba tšholela tšona o mongwe a le ka witbank ge ba itla gae re ya ba botša so ga botse bothata bo bogolo mo o bile le bona le ratswalago ke bile le bothata le ratswalaka jo bogolo go bothata ke bile le jona le ratswalaka jwale ka gore se o robetse go njwa le o tshwenya ke eng ntela a itloge gore bolwetse fela ke le go bajwa malwetse a ke a ba yutseng ka moka o mma ka ba nagana gore ka re ke thuša ke ena ga e tswa le nna ditaelong mma ka thoma ba jwa gona so a thoma ba jwa gona so ke le ka be ka feletša
ke dirile ke mišitše maintenance le papa go bana ge kontše go ya ge šetše re thoma bjale gore ke be kgole le yena a sa tlhokomele bana nampile ka nagana gore kore gore Mokgalabje o ntirile se sengwe ka baka la gore a sa nyake gore papa go bana a supporte bana ankere nampile ke moka a go šwa le taba mo tate re tswile ka nnete ra o nyaka nnete ka nnete ge re fitlha mola ba no re botša thu ba re yesas Mokgalabje o tlo go bolaya tlogelana le tšhelete tšeo mo e le gore Mokgalabje gore nte o e dirile bana ba gage ba ile ba tlile ka mokana ga bona ntate Moremi ba le ka gae ba etile e le bana mafela kgwedi ba fela ba etla ka gae ba re ge ba swantse ba tsamaye ba boele morago Mokgalabje ba re ba dutse ba tlo molaela Mokgalabje a re mma go Lerato o nyaka tšhelete maintenance go mohlankana go manyakang tšhelete maintenance o monyakišitše mmereko wa bereka o gola pay ya bana ebile o nyaka le maintenance ke tlo mmolaya le bana ba kamka ya be le bolotse ba tatile re ke tata moloko gona mo ya be re ba jwa ka moka ngwana nna gore mma mola ntlhokometse le yana nako nngwe o fele ke re hawa mma seng gore o tšere dinyalo mo go nna ka re motho wa badima motlho mongwe wa F a retse mma le yena a thoma a no hlakahlakana gore re no šetse re no thušana ee ke mmaka ya bua gape ntate Moremi tšatši le leng la matšatši a re le mosegare ke sa le gona ke kwa bogadi a re le mosegare re robetše ge re robetše mola le mosegare go a fiša mane go a fiša mogeko le robetše motlhareng le mosadi a Magišane ge ba robetše mola motlhareng le mosadi a Magišane a boa go netaba nna re robetše ka mongakong ke ra papa go bana ke re ga re go a fiša motho wa kgwale a ke robale mo fase wena o robale mo mpeteng re bule mafastere o tsene moya ke tšana wa re mebereko e fedile ba dutse gae nampile ke mokawa o bile ka gona mokgo ka nnete ke re robetše ka gona mokgo ke ile ke ya go phafoga ke kry-ile le bo pastry ge le bo pastry bale ke swere ke tlala e ntshwereng mo go nkareng ke gopa ke selo ka mo teng gaka tlalela ntshwereng ke ra mara ke tlo re ya bang ona mo ke ra a ke tsoge ke mollong ka re be ke shaile metsi sebešong ka ra ke mollong pitša ya Mozambique ka e kolobisha ke ntše magogo ke je magogo ale ke re escampelele hawa a go netaba ke tsamaile ke ile ka mollong e fitla a ke motsoša ke moša mpeteng o robetše ke ile ka mollong e fitla ka mollong ke ntšha magogo ale ke bešetša mollo metsala a tšhoganyana yo a sekhambelele ke tšhela ka komikeng ke tšhela stukere pelong e re sejele mo ke re ke dula stupong ya re sejele mo ya go jela gona ka kwa bo robetšeng o fitlho motsoša a wa ka tsamaya ka fitla ka dula gona mo be ke robetšeng ka motsoša kgwale nampile ke mokore ye ke re tsoga yona tlale ntshwereng ke swere legogo so ke swere legogo lela nampile ke moka a tsoa a re nna ke iša legogo le ka ganong motho le a itea legogo lela ke ena la wela sa itela bo tate ka kapa madutšeng ka tšhoga ka re why o lahla legogo le ke tšea gore o nyakong ka mogang ke re magogo a pitšela Mozambique a pa mabotse ke ra go mohlho mongwe wa leganyogo a nyakong ka moga a re mona tsama sepeleng o tepone ka re aowa ke teponang a re tsama sepeleng jalo go thoma o tla letswalo jale ke a tšhoga jale ga ba ka tsamaya ka sepeleng ke fitla mola sepeleng ke be ke beletše sepile ke kry-e legano la ka e le leso ka mo ganong be ke sa bone meno be ke sa bone marinini be ke sa bone leleng be ke seswetše go seswala o se lekane le selo mo e le gore ke feditše beke ke seswetše ka mo ganong o le go hlapa meno go no šala bontsho ke tšere di-colgate ke tšere di-shape ka go fapana ke lekile ke tlogile ke ile motlhareng fitla motlhareng ka botse ka tsoša Magišane ka tsoša Mmatswale ka ba botša ba ntebelela batho ba le ba ile ba kgotsa mokgekolo ile a re ga tsoga re yona ba Magero ke tlo ba ela kae le bathomo makwa a re batho maka ba le manapiana a re wena Mohlankana tšea Magorato o miše manapiane go mmage ba ye gore bontšha tše re di bonang re tsamaile re fihlile manapiane ra hotša mma le ena a robetše motlhareng go fiša a ne le stepfare saka fihlile re ba tsošitše ka re mma le a mpona mma a re go bona go reng lentiwe ka re mma le mpone mma a tsoga ga lebela no ka re la mpona a re kore motho mongwe le mongwe a mpona a re lentiwe nampile ke moka ka thoma ka lela alright koko wena o tsebang ka se se lendiwe ngaka Moremi taba tše di bolelang ke ngwana ka moka ga tšona ke a di tseba ka ona mokgwa a hlalošang ka gona
go no ba ka ona mokgwa motho a moredi. alright nko mpotse dintlha tše e leng gore mo gongwe goba ke re kgetha mola le mola mo o tlogong o mo tlhokela thušo gona gobane o boletse dilo tše ntšhi kudu. And koko le ena o hloka thušo a kere moroka a sa fegeletša sese fela. Alright. Ngwane dilo tše a di bolelang Ngaka Moremi ke dinnete fela ga go ne se e leng gore mo a se a se boletšeng go ne e phošo felo goba go ne e maaka eno ba dinnete fela ke hlakile ka yena motho ene ke thoro ka itee ya go no mo o feletše gona so o hlakile bogadi o bo hlaketše ke duletše go a go mokgopela ke mo gatoša dilao mmatswala go a re mo tšee makgolo a rato a e ka gae a gatoge dilao o ke ile ka mo tšea nako nngwe a kunya phogwana bjale ka ngwana a opa ke hlogo e moopa mo e leng gore phogwana e bina bjale ka ya ngwana so ka mo gatoša dilao a ya ka gae a sa ka tipsina ka bogadi a sa ka tipsina kore ga botsento a e boletšeng eno ba nnete e leng gore le nna ke a e tseba re no dulela ditshekwana ba fapana le ena monno wa gago re bitswa re ya go sekiša re re go tla ba kaone ba fapana le ena monno wa gago re bitswa re ya go sekiša re re go tla ba kaone go tšwela pele go fihlela ga e bile ba tlo arogana le tatago bana ba aroganya ke eng le tatago bana ba aroganya gore o dula le o mong mosadi mola e bile ka masatlho a hlokomela bana a sa hlokomela bana o ile ga emile mošimanyana mafelelo wa bo 4 o ne bana ba 4 ga emile mošimanyana mafelelo monne wa gago bešetše ba ile ga ba tlogelane le yena ba sa hlwe ba kwana ka mokgwa o ka tshwanela a no tla tšatši le leng gatle tšatši le lengwe a tla tšatši le leng gatle ka re ba šetše a shiftile kua bogadi e le ge mmatswale a ile ke motse ya ga toge dilao a tle ka gae gobane ngwano ga a ne bophelo ebile a mo abetse gore a nyake stene gobane ka molalapeng a go ne bophelo yena o tletla mo dikiša mo seteneng sa tlang go ba senyakile o nyaka o tlo dula le yena gobane le yena e le mmatswale gobane le yena ka mola wa hlaka ga a ne bophelo ka molapeng ka kgonthe ngwano la ka o ile o nyakile stene sela ga a nyakile stene sela Ngaka Moremi mogala jo a beng a tlaiša ngwana o sepetše ka khukhuna a ya mo steneng sa bona a ya go bereka stene seo ga a fetše o bereka stene seo tšatši le lengwe ngwane wa hlakahlakana re a ngakentsoko gape re ya maemi ka yena re a ngakentsoko ga re fihla ngakentsoko re o nyakišiša ka sona stene seo le bophelo jwa ngwane Ngakentsuko o ile ga tšholla marapo a gagwe a mmotša re mokgekolo ka re ke nna re ngwane o nyakile stene ka re o nyakile stene a re mo steneng a sa phela le monno mara ba sa phela gabotse mara ba sa le mmogo ba no tlaišana ba ntše ba phela mo steneng ga go ile o phela ba ilo ya steneng mara ga ba fihla mo steneng ka o tee o ilo hwa go šale o motee gobane ra tswalagwe o se berekile stene seo ke ge ngwano la ka a fela matla ka stene sela morwagwe le yena a fela matla ka re taba tšeo a di tseba morwagwe o be a re boga shiftile a tlile ka gae a gatogile dila kua bogadi mokgonyane wa ka a tloga kua ga gabo a tšhabo robala ka gabo a e tla ka kua go nna a tlo robala ka go nna a botša ngwane a ka re le yena wa boifa go robala kua ba ile ba ke ba re ba robetse ngwagana mongwe a tlampotša re mma gape re maketse re hweditše re robetse ka sekwele nna le tatago Lerato gomme re robetse re apere marara hwetša re le ka šheleng nna le monno o re lentiwe ditšwalo tša lena di le kae gore a ke sa gopola gore o ile a re be le di hweditše kae re hweditše re le ka šheleng mara re robetse re apere o se lendiwa go diragetšeng ke tlo ke duma go mmeela yona gabotse yona e ka mokgwa a bolelang ka gona mara
ge le tseba gore le ke lela ya digwareng le mogalayola ya merogong o la tseba gore le jutse ka monka tšatši leo nna le ena re le ra feletša re sa tlho re sa na kganyogana re sa kganyogana re no robala nka re re fetse tekana bo 3 months to 4 months mara se be se mmaka jang mogala ba ka be re robetse yena ba a tsoga jutse ne se nna yena anda pena e gona nto e dulang nto ya go pa ke leseka ke leseka ntwanela ya ba re go pa ke letsogo ga e gona ka re tsoga re nyaka ka mo ka moreng tate mre re tlo nyaka re ka fetsa a wara re nyaka ra se di hwetse go normal re latlhetse toulo re re alola le tse sedimo ga se lempete so wena le mogala ba ga go le sa bolela a go njele o no ba le di changes nyana a sa bula le nna o swana le molapeleng okay wena go ya ka wena a o sine o sa mnyaka mogala ba ga bo a o sa morata nna ke lokile alright o ne bana ba ba kae lena ba fo okay go diregeng ka bana ba ebile a ke tse gore go tlo diragang ba da tlhandula le nna ka tlhaka le bona ka mokgwa ke tlhakang ka bona nto eng košang botlhoko gore ba tswaletse bana baka gore ba seke ba tswela pele ka sekolo bana ba ka ba phasa matric ba tswaletse ke batho ba bošego ao ba tswaletse ke mogalabe mang ena ra tswana tswaletse ke ra tswala ka thomile ka ngwana mathomo a mo tswalela ra se ka tswela pele ngwana ka a phasa matric ga botse a ba tloga a ya lefatsheng la banka ya go dulanyana le ragadi yage go be kwa tša kgolo ka molapeng ya founela ragadi gore o seke wa bo wa thuša mothoo a re ge re thoma re tswa gore gane mara ngwana ka o applyile NSFAS ya mo dumela a apply sekolo sela sa se mo dumele gore sa tšea matšatši mara sa boga sa mo dumela e le frogonyana e le before letšatši le dikela kolo sela sa be se motlhanoketse gore space se tletše mara beke e latelang ba tšea bommata ba be ba apply le bona nampile re a tswa ka ra wa re ka se no dula ra lebelela so ra tswa ra re nke ro lebelela gore go diregang ba ra wa sese ba go dirile o ile ba ntirileng gore o nto e re yang gore o tlhake bophelo ka moka le bana ba se ka be batle ba go thuša ka selo ene se se mmaka jang o dirile ke mogala jusu wa ngaka tlhakantseng le sekereke so nna potsišo ya ka ke gore gare ga gago le monna gago lealwa and then bana ba go diregeng ka bona bana ba dula kae ba dula le nna papa go bona a fela a nyako ba bona awa bile le ga ka tla tshuga mme ba fetile mo tseleng mo a fetare wa re bona a nyake le gore le bo a butiage ba tsebe ka re bo a butiage gore ka molalapeng go hladilwe ka moka go hladilwe ka molalapeng thomile ramogolo wa bana wa tla ramogolo wa bana bona ba kgona go communicate le bana ba bona nna ba ka ao ga ba nyake papa go bona e tla ba bona yona ngaka ye go botsang tate mereme ke re ba ile ba re mogala ba ka le mmage ba ra re tlhakantše re bitse ngaka e tla bereke e boile le kgono e ke bolela song ga go feta ngwana o mphonetša ile kwa ntsha tlhakatlhakane a re mama tše ke di kwang mo ke a kgopiša kana se senkošang bohloko wa ntse ba papa a tsebe polela o gomotse tu ba re wena o ile wa bitsa ngaka ya tla ka mo gae ke mang yana a re ke ramogolo wa lephodisa aowa ke nna ka bitsa ngaka ya tla ka mo gae ba re kgale o re ka mo gae a gonne bophelo nna ntate moremi nkabe batho ba bogadi jwa ka ba sene le pride be ke tlo nyaka difone tša bona ke pale go hwetša fone tša bona ba ka se di once ba kwa gore ke lena ba tlo e dropa be ke tlo le neela ramogola bana ba ka wa mathomo mogolo e be e re e go tlhaga bothata ka kwa lapeng jo bo sa tsamayeng ka botse jwa balwetse jwa eng ba sepele ba dikgwetse nnete gore ke tata wa bona a e tla ka ga ya ntatelela tlompotša ragadi ya tsona a e tla ka ga ya ntatelela tlompotša gore tate o ntirile soso mokgekolo ba botša mma mokgekolo ngwana o dilo tša go botšang tsona di gona ka kwa lapeng di a direka ka kwa lapeng mo e le gore mokgekolo o ile a feleletša sa phela a botšiša mogalabe a re mogalabe ge re tlaišega motlaišego ke emeka ka mo lapeng nomalankolo wa nke wa re wena o otile o ile a tla na a re mokgekolo o bolela ka kudu o tlo kgwa ka pela matswala ka ya ba sala tu o bonyetše ga mang sese ka kgwale kae ga ditšhweneng ka moganyaka o ka ba le bothata ge re ka tla ra ba nyaka mara a ke ko malome ka kapa gore
mogowe Aowa, tshepedišo tša ke- gage le dipeakanyo di sepetse ka mokgwa mohutamang. ke yona ngwanešo ge e ka ba go a diragala gore ba ka hlokagala ba swanetše ba tle but go ya ka mokgwa a tlogago a itladitše molomo ka gona ya gore ba ka setle mara ge e le gore ba mo theeleditše they willing re ba emetše ene ntho e nna e ntshwentšeng kudu ebile e ntshwenya moroka ke tshwentše ke taba ya ge a re go nna sesu tše ntšhi tše a di a ntshwenya nne ke tshwentše ke ge a re malwetši a e leng gore o wa experience tše ka mola lapeng ga a fetša go kgaogana le papa go bana o nyetše mosadi o mongwe mosadi ola a ya go no phela ka gare ga ona malwetši a le gape ene malwetši a mo tshwereng a mo tshwenyang ge a ka kry-a tšhomi ya tšhomi fela a phela gausi le yona malwetši a fetela mothola o kry-ile lesogana ka moraga mowe wona malwetši a mo tshwentšeng go tloga kgale le gone jwale ene ga se ya dithobalano ga se ya ding a fetela banna ba ebile ba feleletša ba nagana gore ke yena a ba loyang ka baka la gore go tla jwang gore ba experience malwetši a e leng gore yena a mo hlakiša ene go tloga ko a beng a phela gona mathomong so ka kwešiša gore o swantše a kry-e thušo gore batho ba ka moka ga bona ba phelang kgausi le yena ba kgone go bolokega le bona nke re kwa koko gore tlo buela kua go ala sese mathata koko wa gago wena o nyaka thuša mohutama nna re a hlaka ngaka moremi pabela re a sokola re ne mešašana ona malapa mara go no tshwana le go ka re molaleng kore ga go boroko ga go bophelo ka gare ga lapa ka ona mokgwa go botsang a re ba jwa ntho e tee re a ba jwa ke a ba jwa gore bolwetse jo bo moswereng mogala jola o ile a tloga a bolela o boditše ena ga a bolela ka mokgwa re ba jwang ka gona re re tla se ba jwa go swana jwang ka baka la gore tata o ile a re sa tlo hlaka ka moka bophelo ka moka nna ke a ba jwa kore ke on and off gona jwale o ka re ke gabotse mara bo sa o ka nkhwetša ke ba jwa o ka se rate o tloga kua ga gago a tšhabeša e tla kua go nna e le ge ke hlakahlakane a ka gane ke ne malwetši aka ke ne sukiri ke ne high blood mara jwale tšona mehlega ke ya ka tleliniking ba re di no ba gabotse mara ke ya go ba jwa ke ya go magomela ka lapeng a go boroko go no ba mešito go ne meriti e leng gore o ka se bora go fetile mokhwi gore wa lebelelešiša ga o bone gore ke mara o bone gore selo se fetile sona godimo ga masenke go a kutumbana ka nako nngwe ke le theetša go fihlela ebile le tšhaiša ke kwa ntate kakapa a re ke a tšhaišwa toto ke sa le theeditša kere after moo boroko bo ka setle ke tepotse gore ga e 12 e tšhaile maybe botlatla never le tla be la hlaba yo letšatši le tla hlaba a botsithwi maoto a baba mmele wa baba kore ke hlakahlakana ke no hlakahlakana o ka senthate gona bjalo o ntebeletše o tla re ke motho mara ge o tseba molwetši wa mpona a go bose ka lapeng la ka a re ne boroko a re ne bophelo go sepela dilo mo godimo ga masenke go a kutumbana a o tse gore go kutumbanang ka mo re pharwa ka boloi re senajo nkane koko o ka re jwale batho ba no go phara ka boloi le kweleng le boneng go diragalang re a pharwa a ba re face mara go a bolelwa ga re rate ke motho re bekegile go bekega kore re hloilwe ngaka morei
re hloilwe mara nqa ya rena ga ba itsebe o hloya o bohloe ke beno o se wa ba ria selo o se wa ba ria selo nna ke rate ke motho a ke tse gore ke ba rileng ene a ke nagane ke ria motho selo alright ebile ga ke nagane go ria motho selo alright nna phelong jwaka koko wa ba jwetša koko o ne mathata koko di tlaiša go di tsene ka gae bana ba ngwana ke ga ba phele a ba ipshine le bona yeah so o hloka thušo ye e leng gore o swanetše go ikhwetše go ngaka moremi shu o re koko a re thome ka motse re thome ka mathata ka gae taba se se nyaka go nyakišišwa gore tše a di bolelang ke nnete go fihla kae lebaka ke gore a go bose go phela ka bolwetše ebile a go bose gore o le motho o phele ka go ba le pelo e bohloko ba bogadi ba gage o re ba ka setle ke sa tsebeng gore malome ka kapa ka banyakana ra kwa bona gore ba re ka no try a o nka banyaka moroka le go sa sanka ba foune ge ba ka mpha founu tša bona goba ba mpotša gore na ba hwetšagala kae ke ne tša ragadi boleditšana le ragadi and then e se ka ba gore re bolela taba tša bo bona ga re ba fe nako ya go ipolelela ka lebaka la gore ba hlalana mara go ne bana so go botlhokwa gore taba tša ka mo re diko gore gabotse ntwa ke yang thušo e le ka ekgwetšang ke e jwang so wena koko o phariwa ka boloi bo re sa tsebeng gore bo tswa kae bo tlileng kemišetšo ya gona ke eng ka gare ga malapa goba why mara koko go be go tlile buang gore ba no re wena wa loe nna ke tsebe selo ke lesebo a ko ke ra ba go face o ba go dula lekgotla ba ntula lekgotla no lentšu la boloi ga le nyakege e le gore koko a ba mface nne batho ba ba go sebang ba re o a loya ke kwele o re le magageno ba gona mowe ke re magagešu a mpekile le batho ba ka ntle ba go bekile thobela kore ke no se ratege so koko ka gore batho ba go seba a ke ratege wena ge ba go seba o kwa buang gore ba rola wena gore ba re wa loe ke šetše ke lekwele ntlo leo ke before o thwasa goba dilo tše ka moka ka tsona di thomile šetše o le ngaka ke šetše ke thasitše o le ngaka ya kgoši before o e ba ngaka dilo tše be di se gona be ba go rata ba geno le ba ka ntle be ba go rata ba ganne bongaka bo ka mogo ke sentše ka go thaswa mara bja le go thaswa gaka nna gape ntate maile a sa ka nthuta boloi o le thwasitše ga maile thobela mmana piane a sa ka nthuta le mme a sa ka nthuta alright a ke tsebe se jwale koko ka baka la gore o ngaka o hlakiša ke dirithi ka gae o hlakiša ke malwetse o hlakiša ke tšela le tšela le morwedišo o a bajwa ganeng ka ntombeng a gone ditlhare na ka ntompeng di gona di no fetoga lefela ntate ka kapa di fetoga lefela ka baka la gore mathomong a ke šino goroga ke thomile ke bereka ga botse gane o tlogane gore tsikitla ka tswa fa le ditlhareng ga ke sa ya kore go bolela nnete ke ngenegile maatla le mafolofolo a tsona ga ke sa neenatso ga ke sa neenago aowa a ke sa ne mafolofolo a bongaka jujwa ka mara jona ke a borata ka re ke bofile ke batswadi no koko ke tla go thuša nnen ra bona re bereka jwang tabeng eo fela re swantse re thome ka go lebelela pele ya kgoši then ge re fetša go lebelela re bona re dira jwang sesi le yena o tla kry-a thušo taba ya bana ba sesi ke tla bona gore ke ba thuša jwang and then ke tlo dula fase le bona lebaka ke gore tlhalo e go batša bana kudu ntate moreni fela re sa emelele gore mosadi a tla išege a tshwenyiwe e le ge re tšhaba gore bana ba tla ya kae so ke no ba ke lebeletše lebakeng la gore
bana ba go tlo ba bohloko go bona ge e le gore ba rata boragadi a bona boramogolo a bona ene ba rata ga bo papa go bona ene mola e le gore ba go ratane kudu ba tlabega too much ya ba tlabega le o nywa le ntate Moremi le nka tša phone ka founela mote wa family wa bona kwa ba robala family ya bogadi ba kae ba ile gore ba tseba gore a ke ne molato fela ba le ba ntetetse gore ke fihle mo ba ntheditše o ba boditše gore o tla ya ke ba boditše a nkere go ne ba ile gore a se ba ka mo lapeng mara ke family mara se ba ka mo lapeng ba ntheditše ba bantši ba bangwe ba founetse ke le gona ka and monna ga go yena o mmoditše awo mogala ba ke nka se mo foune gona nako nngwe foune ya ka e arabe nako nngwe foune ya ka e arabe nako nngwe e araba kore a ke kgopela ke no tlhaloswa gape ganyana ke dirile go tlogelana mola ke ntša ke imile ngwana wa bofo ntlotse ke ne 6 months ke imile ngwana wa bofo a ntlogela ke ne le 6 months eo a satlha sa ntlhokomela satlha sa dira selo ya re le ka lapeng a notla le tatage ba re ba tlo tšea se e leng sa tatage ba re tlošalantšha o mongwe a dule se e leng sa tatago bana o mongwe a dule kua o mongwe a dule kua gore maybe ka dintwa tša rena e re le kgole di tla fela ka re ko se re lwile re bakang le tatago pimpi a se gona se re se bakileng nto e re e bakang fela ke go ka nore ke ne taelwa gore kgopela o nthekele yona hei go a fafanyega ga kudu-kudu ka nako e ke moimana gore ka nako e ke moimana ke a mo kgopela fitlhelela ebile gore tlošalantšha mola a thoma a nyala mosadi ka lešira ramogolo ya tšona wa mathomo a seng ka ema le tšona a ba tla tšea bana ba ka mokana ga bona ba letereka re a šeo mongano ka be sa le mongwana a ya le bona Pitori a ba tšhabiša gore ba seke ba kwa tše di diregang ka kwa lapeng a tsamaya le bona a ya Pitori a fitlha ba rekela tša Christmas a boa ka moraga mnyanyola papa go bana a boa a ba tliša le kgone ko go botša gore e seng kgale beke ya go feta ye weekend ya go feta o hladile ka kua o tšo nyala gape pele weekend ba ntšha magadi mola magadi a le kgonong ka nore o thušitše ke nna gore a ntšhe ka baka la gore o phapharegile mmereko a sokola ba re a fiwe dijo mo e le gore feme ke e berekang ke tsentšhitše ke yena gore ke kgone o bereka ka mong nampile ke moka yena a tlogela mmereko ke imile nampile gwaya a nkgopela a šetša thomile o tlhaka ba mokona tša go ja ba re a piege ba boa mmerekong ka mo a nyetšeng ka ntse nampile a founela ditšhomi a re kgopela mpoleleleng le mmagopimpi gore kgopela mpolelele le supervisor goba makgowa ke nyako boa mmerekong ke emeletše tate Moremi ka ya ka ofising ka fihle ka bolela le supervisor ka moroma ka re kgopelong ke le makgweng a re wena o a dumela le ndi gore nka re bona ke bereka mo ka lebaka la kgwale nka se mo tswalele di-channele ge e be le gore le sa monyaka matsoa gage le sa rata go tswa go lena nna ke a mo dumelela gore a boe ke biditšwe setlatla ke biditšwe lešilo faseng la borena o mongwe le makopa le nna le nte o lešilo ka re bonang ke fepile bana ba baka ka baka la gage mola a ntahle le gore a ke bereke nka le kgone ke le kae ka re nkabe ke le ntshegšhabang ke le ntshega wae mmagopimpi re a leboga mora ka re tswalele yona mo ya bommagopimpi banna re tlo ba thuša re bone gore re ya buang ka gore mathata mmagopimpi ke ya magolo a thibala ke ya magolo kudu a gona molato go sa re gona ka Groblersdal Mokibelo ke ka gae Sontaga ke ka gae ge go ka ba le diphetogo tša koša be e swantše e be gona ka mola matlerekeng re tla le botša ya nthoelang ya ngaka Maphefo ke tla le botša nnen re boneng gore re lokiša jwang ke ya leboga malome ka kapa batheeletši ka dikgokaganyong tša leago re lebogile kudu magage